Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie na dwuada ye di betintim so ye de betata so ye de behwe so ama no abusai pei za be penalty eni ti ba bia wo bia no bomodi aso obajon ye Akoma 87.9 FM eno ye Facebook live liking page no comment na fe bomodi asa wo be share na dwuada operation ya na bi se akua se kwase na akua mame wa mame de wo ho no nti no na dwuada ye nyere ye ho na se ye share na ye like no more na bibia ntumi enye kama pa so na se ye YouTube na ba hwe so Akoma 879 Akoma 879 ba de hwe hu se ye nua no mo hwe YouTube no dodo na subscribe adaroma ene de kwan so one subscribe my so you get notified na o subscribe ye nua bell no adome bi da ho so eno na ebeche se Akoma mu sembre edu Onia TV eni ankase die mu edamu live si eni Penny TV 3 no eni nto be hwe no sanso ena Wabi 1 TV ena Osei Chrome TV na se papa bi TV no ashe wo bomodi a se wo bekoso na wa share ede amame ma menkwa na mene ni nkrofoi enkodi enkomo na shade so se first story no Delta Paper Mill omode floral tissues abedwa so no wonom na aso asene na mamema double akwaba na mpacha akwaba mo akwaba ye na mame boko de pacha oye pa good na mema be ma ko fi Gabriel akwaba Angel Gabriel Mama mema akwaba ye tapo mutu se mfish roba na abofo ni yankopon te se omo ye pa no chacha wo ni abofo ni yankopon so mu chacha ye na obi abeye nse because Angel Gabriel onu ankasa wo studio hase na se de ebesi double mame and I know they are saying that you are kakra hu pachan ti ho kitu obi na me hwade man pacha oni nyina ne say ya fancy asem na yera asem na yera dia na akua beje joy no dia the baby mini pa don't worry because I said double you need to be say owu be ma me we fi nsem ni bi na so said ye tie bia no ye beka no double ba ha say double de kofi eba ha okaso beba bro ba ye no na ya ponti ene ye betua so said ye tie bia mpese mu say ene ye betua double ene Gabriel asem so ansan ye betua so no ye we project bi eda ye nimu dada ye di hudwuma na egria na no pa Friday no say kan nyantiafo a kasi we mesi endi wo hudwuma na buru wonu style bi e pacho me freeze na me gina so no not you know what is saying no and mama dani say chile what TV no so sad you freezing and the yellow yeah it's you know na Mr. MTF said the menisi abre God's way you ya adie mu enye shosho kaso eda ye ne kaso mo ya mesana no Friday no enti me so mo a na Friday no bi fe osema ko ni ya Sunday ma because me say me nya problem e kra won tin but o ma resolve it enti we here obi ya da Friday no on Sunday sika ma God's way na ma mesro bomodi ana sel ni nyapa bi ayi wa mun se bibi da ye nyina ye je akola keto God's way enkwa ndi no kra no so ye nyame akwan nti se wo be ye bibia ma na ni kwa so sa de she obotom dabi yesra emfa she obotom o ye no pasa kilo so bra won so be ka se na nka se da be me na o je mo kakra na chef kokko no ma chance owi a ye baba mo so rai se mo di nka ma kwa ba ma ye tie fo hu se issue no ye beka hansen but operation save life and so on apaketu ati se wo bayi die ya timi se wo ye ba time wo ti ase pa be ma time ti ase pa enti die ne ya kare se ye ba God's way ye one caustic soda ama ne mu be be di fa bibia asaya o mo se adi se ye ne surgery no eno a ene Ismail o frɛ no ko jana kana
ni omo ka ya no wa ka wo fa ya no so madu kolebu ana so madu he omo so mo na mo kwan so mo na mo kwan so mo konti enche bi ombedu nto mu dura omo frɛ okay na is my friend ma so yes so ma ko du doctor sesen o ma fiti ase ana se ya ji akora na to ana se aye den na fe yensu yehu ntutu ya yen no ha o mo na mo kwan so o mo ko nti na yeguso aye kasa kire mo se ye ba fefefe na woda ho no ono ene edahoi enya ne bone nka onim bibia akora ketua onim bibia kofa caustic soda no ye ma se say ni bibia se ni munum bibia se na furu mu ene ye di tube ashema ye de aduane no efa ewemo na menim se nka wutumi twa na no wo mo feed no no kwan e fa so feed no no Akoma kwan e mo fa so feed no no papa areho na ba mo ni numbers na unim adansidie no so dey start you ba na the testimony yes so we can obi so friend me say me ma me no papa mo ya da mo enti eya ma mo friend manko me sika na 10 cedis o mo pe dey bi me say mama 50 pesos once in plan pushing in come enti mo bi say me stand pen me say mo wo dey mu mi say me kwa me pedodo me dodo cross the man on dubom so me say dey dia na so adios how I know there are so adios I do wow exact one thing na dia to be dia na dia na de no see na mo bi say na so aha dia so me say ha dia person na de mo de na 50 pesos be come here saying once be come out so na say millions now we for that so it's here there ye mu be ya ma ye na mo kra mo do ye ya baby so bi am ma chire wo ma mo fe Akoma FM be Akoma mu se ni dey no kwase se ma ya tiefo wide range of people here na e ba se ye adon se ya na se ye bwa obi a Akoma pa o be some left and right at the one ya na efe because it's a new station bia de bisa oni na a new station bia de bisa oni na nti e bi bia so se ye bo amaba so nti se ma ya ka no de bia wo de ba ye beje aha se de ye ni bia situation e na se de me fa mi yenso ye fa mi ye ni bia condition it yes it is a little to some of them 100 Ghana biba with 50 Ghana biba with 10 Ghana biba mane e ya fa mi the gas na gas de kase ba na da o ma mu ni na na eti se de wo 10 ba ya no obi so de 10 ba obi so de 10 ba we ni ba ho so na na ye pe na bo an ye tumi di ye presla e de ma na e nyame adom o ko ni ka pudu pa ba na ma so ni pa so ma ba ye ma ye di president as a more bomb model numbers no so 0245 30 14 62 0245 30 62 and then 0599 814 926 0599 814 926 idini ya mary kusia ate na akuya enko ni loka ema ye because now no consider the biba odine die bowe ana me kasa no dia ba no betra se no present kama baby awunam dia na oben ya ha wema ye ha de mo ya gitire dia secret ba ube ye donation chi boss just say we so feel baba be ye bi obi o ha wa say oh media sha me na me so for ye wa enso ba ye ma ye we kesi wa me sale one gine na kasa chira o say ma na kasa chira o say me so we kesi ye no for ma ye oh ani na adam na me kase na yankopo gina wa for the boy koso obi bi dikituwa bi beto mu sakituwa no 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 ye no dia no nti na me ni ye da we to muntam nti wo dia no nti fo bre ye budget kituwa bi ensa na me mo aba ye number 0245 ekwe botwi 0245
Therefore, a big differ said the good one, said the adore where you are not doing. I didn't do it. I mean, as you look at the nothing carrying our Hussein Bini. I call it Bonnet now and Consia and Arab. When you look at the rest of the years, you will be said that yes, you're better than I said. Only as you know, conflict with on course at the be on course at the I don't know who are no, for any pay for only years situation or finishing a match. So my brother had the work and maybe I know you mean a passage like say you're 1 year 6 months. 1 year 6 months. Now you shed your crana ye. A Friday no Saturday buy your crowd not a chain. Not a chain so in the bar. A bar normally on the caustic soda into a same if you send money here, you assist a good match as here. You assess a status of the pronounced. So one young and Tom said about blah and you will be free. We are making one young because evangelical say a way or true challenge to member Bema ne ba ena na nti emema no monchire modo se yetumi yesaju no makwa we isa ba kwam na wotumi didi fa no woni se se ebeyi ne nso no ena dia fa de no ba se doctors no so kire se ne nso no osha nti mu kra nso eniye ya ye just a complications ni nso ntimi ni gu e ma yes sashe wotumi didi ya ma chi hu blockade omuntumi so musama no so konfront no mako claim ansan ya se ama akra na aduane edi na sabra na komede no obede papa situation yes so we ya batan ya but you was send bibia was send no na esha so ya send ya you come san so obetumi asa say we fika 1000 dollar and you 100 mile that's what can I handle na we ya it was our 100 na mo ehia ya na akola e se bi na kasa mama se ya ba amiyo musulu e bi mo to nka be true se ya na ti o se bi ya bi ba so ro na sa ten kana mama o da o bi sia bua fi da ba so na to wa na ba bua o da pese ya bua o da pese be tra we ni sha kana se ya za ko ma bua it is hard se ya bua ho se ni panti o da wa ye bi npo dada na office pese sa ya inwani ndi we bi so fo bi a office o bi se bi da go ku we dey tv na me sha ya bi na akama ko de ba yi na mo de na ya so we fa ba so we sha fo ni mo en share bi we fa sam we no YouTube or Facebook no mo fi chi mo fi ni ti o na fu a we no bi as a friend we photo mo se akola bi aba akoma FM a o na na ma ni wan kasa ko tin kama ni ti o de na ni na ya mo for involve them mo ni na nka na ya nye gospel and yes and so be shira pa ye na me be shira because o say yemuwa omuhia mabande obi wa hu kire obi wa hu yi odi afeme wade odo hia demu no so oboso wen munyam abraye na
sɛ wo san yɛ akora ketewa sei abɛyɛ papa bi de ne deɛ ba yɛ wɔ yɛka so wɔ nkɔ na yɛbɛdi buronya nti yɛntumi but ɔmo de akora yi ba yɛ wontumi mpamɔ bata na wohwɛ no previous photo ɛno kora ne ɛbu yɛn with previous photo picture Mame papa mesra banka kanka but wo de ye boaboa enu tire ye bufuka agora ba onu ni chapa papa ya mama kano adanse eba odi an se o sika no de obesani bia kasaguso ya wo ana tese mama bi kasa no opeba ema kasaguso no when say awo live way no be enye ema yetumi kwada yeni abema bi nso eka ne de onu so penkrata onu so dance na emra me wo ho ena ma me bi sende na dance mo numbers 0599 814 926 599 0599 814 926 245 0245 304 142 0245 0245 304 142 62 Mary Akosia Ade me pacho me twa usesi asana me ne dabo ene gabi ahyase me sre me twa mo eba akese basi esi bani tina bebia wo se kasafa yenya kakra ne dia to yenya kakra ne dia to nti adofo mu amwa abrochima mu amwa regions ni na pacho yenkoto dwoku from yensa yem de ka nyina ne se mu aye kamia eda wakoma so apese nyame enyama wo de fagidie ka se de obi de gidie ka ye na aso abapa e de ama no wonso fagidie ka na minnu se nyankopon so bayi wo bisade no e de ama wo yenti obi adanse bacho me ta so pa intibra me ke mo program na ni hu peninsula me ni ana no wo abofo me take na be dia o complain ti o ko hospital na doctor ni if you send glass into no kro to je ko bi sa price no almost 40 million and nya dia me kro 5 million kra o kan e se peninsula dia no kakra o bi be ni bia no on kan ha o so ti me shop ara ni na no ya ho me ho na me say e wo ya ti me be na send glass yo we clap condition say no kra ha me kan kwa hi kakra bi ni head ni sika ni sendi na me kan ko so say ya de ga me bo abo free ya me ni mo ani ni obi ntwa glass ni ni be there's a woman wo ha na me ba na friend ni ko ma ni obi e de ni akọ eye training ni ka ko no e tia glass ni ho kan ni na ni kai na pa be se wa wo ki na be try exam so ni 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 ku su abi e be ama wa try exam ni ka ko no ka glass na ma me ba na ni sika ka pu o so na ni shira ni de ma obi biara wo hwe wa na so wo tie ni o ni gidi na utua na mo wa won so be nya dan ku bi su mama ni shira bebre na o mamu ne ke die sia su bon tin ho ma ba re hoda mo friend say go free let's send in the amount to see ya mama waka msaidia skari kama akolani yale na akami 100 Ghana wa account na ni kanse already na skari suma fabia na msani 50 Ghana ma dawo much na market 7,008 dawo much na market ya sasa eko almost 4,000 Ghana timesudia akolani yale na afanso ya nani na mishani pa na mishani kwa Genius. Adansia ebobo bana esusu. Na ha de obi ani nsam se pass yes ya donation aboa obi. Na ni pa bia donate we nya adansia de nya de ye ko. Dabi. Obi ga mi ama sorba weta.
ɔsɛ ma dan yɛ fun me nneɛma nyinaa te sɛ deɛ afei na mebe de nko nti na de kan bɛtena hɔ ayɛ nkɔɛ so ne yɛ bi ma de te kwaku a kyɛ sɛ enti nneɛma no a yɛayɛ no nyinaa no ɛho adanse yɛ bebree enti ɛsɛ wotie yɛn woyɛ hiadeɛ bi wɔbɔ ho mpayɛ waka woma wɔ state na woka sɛ ɛtɔ da wobɔ mpayɛ na adeɛ a woyɛ no nsa nka nyame ebia na ɛberɛ no nie ebia na ɛberɛ no nie time a wo bɔ mpa ne nyame de ma saa bɛ na ba ɛberɛ wo ne nie na na me sɛ woyɛ biribi na no so bi ade no ma na ama wo obi ɔkɔ a wo nya adeɛ fofofo saa kɔ a ɔwu but biribi nie na wo yi bi na de aboa de yɛ ɔgɔ so kura bɛtena me yɛ na afɛ nyame awi ne adeɛ no ma ama ɛsom wo bo ɛma wo sɛ adeɛ na wɔn sa ka nti adanse ne bebree sɛ wo nso pa adanse ne bi ko adeɛ wada wo ma bra na bɛyɛ wo nso deɛ na kakra bi a wo bi a no wo deɛ ka wa hia de gu so ka wa sɛm gu so ɛne nyame ɛnkɔ apam sɛ wade me de sɛ sika yi wo deɛ ne deɛ wo ka ne yɛ ne ngin nso sɛ deɛ wo ka sɛ wo nyame wo yɛ adanse ne nti ɛne ɛno nso me pɛ sɛ wo ba me adanse kɛkɛ na wo deɛ fa sɛnde wo ya na wo ho deɛ wade bɛyɛ mame mo bɔ numbers ne bi mo fa ma 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 30 14 62 0245 yo ekwe ayeko 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 14 so mo fa we so me hwe se mi mi osoro fence ni fa ma mo na nya ko ko ho nchire no nya me ho nchire no wana ka to se nya me ho nchire bi nti we na wo kan no nchire bre mi se yi no na wo kan akura ono wa be so ade so a won bone da oni mu hwe ono de bi oni mu an se su komo de no ko fa bia sa no de oni se aduane si wo no ko fa bia die sa akura ni ohuna amane nti wo ye dai na wo ye bi man pe ese nya me se wa na mu kwasem wo ye de me se we wo de be so hwe bra na be so akula we hwe wo ye bi da wo de bra na bra be so hwe se nya me nie kwan ma wo wo bi ye kwan ma wo simple nti wo de bia so so ya bro so we e give and take me de me se ka se give and take bra na bra be ye bi ma akula ni nya me fa hu mobo na de bi wo anya mpai bo obo mpai sa ba enko mpai anka ko da ya na so na aba ma wo akunya aba ma ya bo ye me nuano na fa ye wa do ye ni sese de tie bia yankopon obeyi wa no obeyi wa no obeyi sa no de bom na nya sa no ya sa obeyi na aba nti abia ni de sese ye na ye unju no kwasa mra ni ni nti se wo yiri mra na ye ka sa asam no a sese wo ye na wo ye pe ade na wo bo ho mpa ya bra no nse ni nya me de ade bi no de gina so no de ya mo nti bra be ye bi na akola wo ade ta bi tie pa bi bo mpa ya pa opportunity na sese man mpa no ya ba no de bi hu ni ho we shiri ebia na esi ebia wa bo mpa ye so fu be na nko hu ba de bia na enu aye no nti try we hu okay o try he bia na me na nko de be fa so ma ye ta se nya ba ko asene ne de aba wasene isma be you any moment wasene but we dey say de do ya na normally no asene message in the amount obi so maybe was so obi de Vicentia e de ne de aba wo TikTok Vicentia na me insha na Joanna Jamira Sweden ono so e de ne de aba na ama nyantachiwa ono so de ni ana ono na de ba ye nyantachiwa na di Joanna Jamira Sweden de ne ba na ajingo enso e de ne de aba aka monti eno na me de acho mo no nti aba na me de etina e come 0599 814 926 0599 814 926 and then says 0245
0245 301462 0245 301462 so odi obi beba edino enye Mary Akosia ade nti yeto so bado de koso a na kakra wo bia odi sende o sende yensa ebeka afa yenko na yene ye guest enkodi enkomo na yenhwe enne ade a double ewo double ma dinka mo kwa baba ma nsa mo bie mu en ye na maame so ho ye de pache nyame adoma maame ho ye de nyame ase double na no wodi asem bi bedan pache asem ben pache oni nyina ne say e last week Saturday ena adanti ameni na wa efe no Kofi Geba do na afe no repoji obefa akra ameni na wo onye 2 years won trenu for de ne ko atomato chiman se akra no wode ne ko ne hon nti wode ne ko wa afa na ama nti ade a chiye ena me ko se me kwa akogye akra no be 3 okwa me yes me kogye akra ko na tia no Jesu ena me ka se wa be fa akra da dan fa ne ma ya de ntina fa ne ma no se an ko fra me kwa ka che me se me fa akra no ma anye den emre no na me se na so me kan che me se akra no obema na ka hon ma na sa de be chen so ena se an nko de ne ba ne nso no na wa hu se akra no eyare nti pe se o treating akra am se akra so ntwa no fo oba hon so me ka chen se akra no onuma chenti me pe se me yeden me twa no fo me kan no anka hwe amfa nkyere me ene o ye din ti ma ode ne koye no me kwa akra no se an se me ka chen se me twa no fo nti on kwa afa so ayeden e cha akra no fo nti no akra no ye wo twa no fo se ade a che so ndo nya de so me no nka sa on ko nti no akra ndi onfa no ma me nko no se akra ne de be ka de akra onfa no ma me nko na me se wo na ne man kan sana de na wo kin no se me de me aka na maka me fa akra ne ma wo nko na me se enja agro kra na wudi asama me kan ye ni wo se me di agro wudi me di agro de obeka bia nya de san bi ma be tu no me ka kwa afia no sisi a be ye wa no pelpel bia wo ba be tu no me ka na me se nti man kasa nti am se de woni mi ye de me ti ase afa no abọ me na me di su ye se me fa me bra baby oti no kwa bi da se ko me bra mo ho na me di su fa no se me ko bani bra ma ne ko na me bra mi ho no nti me sa da sene ye nti me ra da sene na me besene ko ma no bi wo station no to gardens ti na me ye fanse me kasa na ni so me ni ase kasa ma me ko ase ma mi susu no wani ya oya wusu awani no e be sa ya oya nti su nti me hu so oba na before meeting cause na me ko no na me adweboni bia meeting me bana na me ye de me ko akogye no anya ma adwe se me ko akokunto kwa na ase bibisa nti me ne ma me fo ne kasa me hu se oba na me se ma won na ba munyi akwa ne ye den e ma me na me pese me hu na nim kra nti oba ye an wo woto on mo nye hye na se ma ja akwa ne kwampo nya ho na ato ko ne ko bibi ye se se scan ena me yes o mu fa akra ne ma nti wo de akra ne si table so ena me yes me fa akra no nti wo no ne fa akra ne fa akodi ni ho ena ne fa so abedi mu nti yes ye echi no ezi yes wo chi no na akra ne kodi ni ho ami so mi so fa akra ne ma me ena ndie wo no so mu emi ya me kon ma me nsa ho nyina na atiti no ena me yes me de Kotechima police station mani mo ni so me de ko nti mi ko no na chi wabodam kasa me ma na ya ma chi mi ya ho che mi bia na she we wa bodam kra kwasia ba woni afichire ena de odi matenti anda me ko ne de course wo nya ma nti me pass we kra no mi ja no station no mi ja no de ma ni to gardens no e ko ya yes me kwa ko case mi sisa case mu nya wa ha ti mi fa ko dofi e ho no so o mu ka sa mi fa ko ebu akwa dofi hono okay nti mi ya se o mu ka sa no na mi ka se nti o mu frɛ no no de akwa ne ba no so no fa akwa ne ma mi o so de akwa ne ma ne se bibi kosi a emu obi an frɛ no nti wa de akwa ne ko so no ne de akwa ne ma ne se bibi si a mu obi an frɛ no asem o kan no nti o kasa bebre nti no na me kan no aka na police nka se na o be ma no ba aka na waka na sa na ote na police nka de odidi na tem nka che se de boy we di ya me no sika na mi nka ne ya ko me lock no ena me kan sa no ndo sa de akwa ne bo ne ko no de ko nti me friend sister na me sister ka say okay ti me ko me bra ho no na me bra
ene ebe kan ya se ode nke be ya nko fa akwa ne mame fa ne nkofie na ade achi a wo se da on fa akwa ne mame na me de mi twa so ti ade achi a nka wo se me de asem ne ko ebu akwa no mu ede dofi on na si da bi ni se ska no na Maa Akos mu de sa case we bia no mu ka ho asem ti me de ba nti man de me de ba me ba na friend na mo friend okay ti ma me ma asem no yo Gabi osempa na oni obawo makwa so 1 year old saying pacho akra no nyampa 9 ya ebe no onye 2 years onye 2 years na obefa no nu bra wo so obefa ndinti e na obefa akra no e di free Deborah ho mama obe mama tifo na obi ajo so okay me ko yo akra de bia o ne nchen o le ka akra no men skaro de akra no ba me ko na me ko tu bibio na me ka ebia akra no bia na ndwale that moment no misi odwale no bua na ndwale no nisa me ka me dwale no tu bia bia no ko no se bia o mu no ma kan sa ya bia so ebia me ba no me ko no horo bia no na sisi fam me ko na me ko tu na me ka no o challenge ya no na akra ni sia na no shempa bua na mawro no de no yi no ho no na ma de na me twaso ase me ya na tse akwese bibia no bibia tse opua na empua opua na empua akra no na se ma me na nkasa no bibia yese bibia bibi ho na bia o tse sibia sisia o man ho kwan e ma onye na se biu mention na me de support kakra se nipa o support no se so me waje so ka se na o mfa na o de no nimu twitwifo mu na ase like na ho ya huti nti me ba me san ko bi mo no se akra no ko na se na ho kaka ne se ne otien white na me yesi da bi se ne akra ne tie ne de nti bi to aduane nti me ko na me de aduane ne tete man to ji kakra no na me de akra ne de e bai me pa chokwa nti me tete aduane ne man na udi kakra no na me ka chane se won start ade ma na me nya de me mfa enhye no na se akra ne ntade nyina ifi me atade ba ko na se me atade se nti na akwa se okofa atade aba me mate okofa atade na se na me so document na pese me kasa intimaye my do you know like my do na me hwe my do na me like I say me study the office watch because as all go no me so me pelentama ko fa atade ma me na me kan sha akora na wasa obo me ho na se nti akwara ni atade ne ntade nyina ifi na ntade ifi na sie ni gira ho nti aso wade mu opi na me se o de atade bi obi ne bia o de fa shen na me de leko Akoma FM 87.9 kuma ma bi se ipi obi twem me obi bi pi nti sa no ka chiro sa no ka chiro na se nti ni de no ro se me amfa anya asem obi so no ka sa asem nti me se da bi ene me kwa me de ne ko na se me de ne kwa e bia me ba no kwa no fi ena me hwe enso na akwa white insu kwa no be me insu anu kwa no utim se insu ji sa kwa no di ansa na bia wo me insu anu na na ye be ko nti fi ho insu de si da na akomi se insu de na akwa ji se me ba ne ba ye no akwa ne be fi ho no onu nsu to so saa me nsu nti na me hu se ana de bia ana oyare yan so me ko hospital me nsu mo ana akwa so ya akwa yesa onu ka sasa nti no se bibi hana ontimi nka nti me se me kola me ko hu si bia na ana me hu sai bia na me ma me tiwa cho se entwe me bibi se nya ansa na bia wa ele wa support akwa no nti na wo hwe no wo ha so we de wo so we oboa no nti na je menene ye sa na onye you ka se obibi pi onu obibi twen no is no ni se me ha dia akwa na ba back e se me hwe ma akwa so de ko white na pum wa emle na mu nyina ha nyina ikuru o se mensi ni hu amama ni ade nam ni hu nti ama me kwa ni hu na ma ye yes daddy akwa me panen ko se me ye de me hwe na pum de no e de ansa nti lita no me frɛ no abe fa akwa na nti me dele koye no du man kan che ni se ebia me mfa ne mba nti me ni koye no ma na sa so mo frɛ me se na frɛ na se
or the number be fair frame into sa number no so as me the send this cafe so no into sa number le fair frame no frame ya into me corner me score this we hina be am fry obi amfa into later no no asa baby amatimu FM 87.9 okay into later na no buy no na obe ka say obe fa kra na ko ele kra no wa nkasa into obuy no obe me na me kan say nan ka be fra ka yo se fa akra ne niam aye dey ebra wo fra obama ka tin so fa akra ne niam na je se wo ba ji akra na bo so ne natena ho dabi me ye se o ne niam ka kra bi on famra na ta no pa ye dey emfa shenu se e be ya se utimi sha atade ba ko na se ye nti won fa ne niam ni bi nye dey ebra ano o se dabi ayi si na me di akra ne niam aba akra no metena ho ha ana na se nka sa Akoma FM 87.9 Kumasi tin kakra anase mpesina kumu gene ye na nsana ma yede na ma ba fa na ko nti sisi a de me mfa ne ma se me ne ma na bibi kusi a me na ba sa fefon afre me se bia si nti no me ntwen se bibi nso si so ne timi ahwe ne kakra nti ma akra no ma ne mo ho kakra le fe no se be le fe se be pa akra no me ma ne me meti akra no okay nti me meti akra no nti me fe me pama because be man heba on fale ma me no oni me change words anti wala me ka chen say as well kind as concept Akoma FM 87 concept ni ma han me your concept and I say sa word ndi bia otaka me use sa word ni me bi e ho no so ya bontene ni pitwam akwa say use sa word ndi ma me sa no obu say concept me say akra me fa ma ene ka bi be ko no be ko ana me say so so ye tin ya ene me so pa akra ma me bi apese o di ku ya pa ko okay wa no so ye me say pa akra ma me ana me ka yes jade o ye no na be ya o ma akra ni proud nso ni obe so akra ni mu ana me say nso ni mu nti so be so ni Akoma FM 87.9 Kumasi kasa gu fidie ni mami we wa na me nti won yes nso ni mu nti nso ni musa no so sorry yes me mabo no nti okoye no sa ko church nzemu nso abontene kire nkrofobia onu wo mu se me ma ja akora no pese obefa akora no ko ne si me fa akora no ma no nti ni ame ntade musu ku piesu ma me ne yes sister ne yes anya hwe onu mbe kasa nti nya abote onya abotre no ha see I say like o kasa yi didi we bema you know listen am bema ya bema fa akora hwe no Akoma FM 87.9 Kumasi akora na nkasa me mpane me tena me nchen say you me ma be hu bibi na me sit ma me di me side if so ho we say bi kra na wa be mu na obu wo ho nti o de ma me so me mfa mani nhwa ade kakra metal me fro ma be fa akora no obu ya ho no ku ma me sro ma mo nja akora ma mo na akora say we bo le say me nja akora we pa be ma say akora ni di be ma say ma ni ntan de okay na so boa okay ma no me so me pale ma nti obolinchim sei ene me nna me so we dimi kan wa ba be twa akwaro ene me so yes de din kan wa akwaro ko e ta ko ene me so ni ha da ene me so akwaro nti ye sei ene me piano so ba no so me ni sei nti be so me be hangi ni sei ba be hangi ni ai o be hangi ni sei e na de bo so ho de ma obwa asema boy ne kan na so na boy so ma me se boy no na no de pa me wa dance floor ha number was send this cafe so nyina so asema was send this kana me sister mun nyina number so ha me see e be frame e be sense ma black ma na no do obi me kasa wonya mutro me kasa me ba enti no so say no wo dia wo pa che Deborah nhwa akora ni ye etina kasa gu fidie ni ma wa nhwa akora ni ye wonim kakra Deborah nhwa wa nhwa ni emi nti na wo pa ela me yes me gina hwe no me kakra bi so o shiri ya mi bo Gabriel so sika ni ye de hwa akora ro ebia na o hwe ni e sika ma ebia de beba na hwa akora na hwe eno so e se bi onwule o sika onu dia say be ntina akwari so send sika ma no we send this na 30 cedi fan to dia ma no 30 cedis ni daily ama ha 2 days
3 days. Ebi 2 days. Ebi also ebi news. Ebi 35. Ebi 40. For how many days and weeks? Ebi 40. Ebi weeks. Ebi 2 days. 2 days ni kwa ebi na Sunday ba me say we akakra me say ebi a ni bi say cinema san to da ede asend ebi 2 days bi a which be send this can na ebi on by say at 50 cedi. And ebi a Sunday sa 30 cedi no na 35 no the be say the ebi be ebi a Sunday akwa bi a hu ye dibi no aha na me dey na Sunday ama na yusu but the asem ya fi se ko ha akora no na me kwa ebi a 35 bi so to say na me dey amano it is all ka chele say no akwa no she dan hwe ne say bia metwa watwa bo ato ho dabi ebi say ma sha akra no she ba ko se me hwe na nka akwa ni se ya bi hu no se say akwa no she dan twa ebu to ho se na watwa bia me de ba we say enya dey say comedy akra no ntimi so nya ya na ma ye dey Christmas Sunday me ma say bia common nyame ni muku mesmo he say akra no common dey dey say me di tag no kwa bia ye tense di kwa na because da bi we dey nya yin che we fa bia fato dey na che nyame adma na basa wo de ko we say the 30 cities back 3 days 3 days the upper senka enka on family say a day and not 2 days ka de bia anka 30 cities nkemra Onfa de bia 30 cities 30 cities na de bia 30 cities na what say mon check enfa ma menhwe o person ko every day 30 cities akra no ko school me patch de bi na onyan start 30 cities 3 days na person be ma no enfa no de bia no what the other day na de tutu ma no ma me patch akra no obo pampers 87.9 Kumasi onya say no obo pampers akra no onya 2 years onye 2 years oda so bo pampers ni so benye akase no onye 2 years bacho nyanta 9 February no onya 2 years eno da so bo pampers obo pampers na say akwa no koda hwema ne nyonso ansa wakoda na mama da so bo pampers akwa no me pacho se mo hu de waye akra no me say akra ni so ano wo mo akra ni che wo mu nyina en anti jame ba no me ma me ti aso oba ne se wo di akra no ko nya 3 months ko shira no ba ye what are going to see for now? Oh, Papa, Mama, I didn't tell what you're going to see from Daddy. The Papa and tell some Panisa, and Mama Felici from Cra, and Felici from our baby work. I'm Felici from Mama. I can make Felici from Tidebia, Mepacha, some of Jim Rosu. Some you come so crack, Hanishamichi. If you're near to a will be Dana, a Dynaminian viewer, a Dana, a 1 million foot from Qua, a process on so dear God, I will be dear God from Mama. Kwanya boy we duma faso nyanya nkopon so ma na me ma meti ase anka mawu ene say mama ye fofo ni ma next kasam nye enja na wodwedwa banchi ne body we mfi on nti otumi di biba na odi 20 cedis aka ho afi na kasam ne ma na akola so e be ma kasam ne ma na wo so de na wo ye bia bo ma asam ne wo fofo ni no me wo fofo na me wo fia menya nkosira akwa next kasam emma nti me ma ne kwa ka se dibo the eco seed e we se tumi abante ka sam se ma se scan e bi ni hono ma wo be ni den se ni ye ya wona me dis wona me ba we ba ni o me nya wono ne ba nti se bibi ya me wono no fa ho nti no wo de wo ye bibi a wo ya ama me na wono na wo ye den wo ya ama no ndi oba tanye ba na akodudwa na ndi efufo no oba ba wo na nya bi edi ti na akwa ni ni nti me ma me kwa dan fu ba no se ma ne wo so la no pe wo di fufu na me si de bi ni fu no se na akwa ba ma wo twu ni sa no ene de ka tele papa nti de wo pa che so wo nyimu ni na wo ye ye be ye mfi o chef enshane enye na enshane te say ma enshane nkoye ebi oma wo de 20 cedis ba 3 days wo on fa bi ma wo fofo o pa ma wo fofo na nya ni sanka ma ye se o de we na person ni na jaya chenti sanka ma wo pa me ni na jaya na ni wet me na me ni ku I'm say we know be alone no be so me say e chia me e ka chia me say why are there pa so e ka no kra on your own kasa asem no me na pa bum ko we man wa ma ye ba papa wa san hwe ama wa kama pa na me de bia me kasa de bia asem de bia me kasa ni pa da sani won kasa no am say di ya na ni we fi yes na say se ni pa wo ye bibi na se ni pa no o ni aya
bia wa ben bu e wa de bi hu e fi say na ni tu no hisu say o nya hwe ocha say e bua akra ni letimi di aboa no wo say me ye nwa ni ade e nwa no so no be bia na hu sika ba se sika ne ka say ba o no hu sampa and really different. But said da when they say that's where you sika no yes no fan wake up let's say so o me hu say o hwe no enya da bia nso na nipa bi yo baba enya da bia nso na nipa o me na adwuma ye yi to ba nso wo ho na wa ba ho so se won fa wo da bibia wo ho enkoto ba ma ne so nti se ba ma ni yi bi ba na nso wa yi kakra na de aka ho na aso na atumi abo enya da bia na me ma de baba ma me mo ba me mo ba akwa ba ye mo ba number CB ma me 0599 305 202 0599 305 202 eno God's way mobile money numbers no ebina eno na make me bobo so 0599 305 202 wode ko ha na emma network no be fa ko God's way mobile money number na sadi tuga ebie mo no ni surgery no akakra no maduru ekolebu akra no ene da so no mini aba ma ne papa ne mame no wa ene wa ho 0599 0599 05 305 02 0599 305 305 202 0599 0599 05 305 202 ya kusia de na obi wa ebi yes number no ya na se de to office no ebi anya no kwenti ni asansesa no ne pa choni nyan na ebi ho ya na pressure ni gina e mo so dodo ti na wo se san e ma ofoforo because en pese e be lose skabia enti no number wo beti say ya bono the right number ya bono nko ya right number enti kase number na nya ya mo bom bi ya bobo ne de na trese number no ofi ye he ya he na ye de number wo se ga na fo ya wo bebo na edi nkan no eno a obi abefa nti esa na pressure gu no so aha nti wo say ye ma mo foforo no for ka ha wo ni send ni mu 0599 0599 05 305 02 0599 0599 305 02 the first of the dini ya krona dini ya ba komore akosia ade edi krona e number bia ye de ya no aka bia so right number mesi wo betumi dia faso ensesam free bia enko bia nti ye bodi na ya bo number na eye kwa ye je me pa che ye je bi bodi edu no atubulu akra ne ba ha da ne fia da ne ye papa buzu no hwe nti ye ni abro nti ye srawo ye bobo number si ni srawo emfa ba bia fa number no so ye bobo bia wo ba chire bia fa so number no ye correct 0599 0599 05 305 02 0599 0599 305 02 yes of fa so my ye je mo kakra na ye fa hwe ye ba okay na wo obey which is akra no wo hwe ni ye efa ye ko si hene ene edeben ye no kasa wo ase wo kasa maybe kra ko ye no environment na akra no ewo no enye ma bia na akra no wo no na wani nye ho anye bia ni misawo ehon wo nine high ma wo be ya na wo be ya ne ko high na jo what obi ka so be ma no e wa cho critically ni ma me ifrim edan ya na omo etimu na ko se fi wa na ji era me so no se mi wo me ne neti na me bani nti so the first now ka na me bani nti na ma me se ye de 7.9 bi ma no na odi bu su sa na me ka che se oro kro mo ye se omo kwa ko han dan em se omo nti mi ya han na ko han de omo nti ya so omo ye nuanu no omo wo ba no enye omo nia no o se wo ka se wo ko environment wo na ehonye o ka sa no nti bi bisa o se efie no na han ma no na se nyo na han ma no na se ehon so
any baby I will no bet me at no ni baby a na ka wo do obey na ka open dankora baby e environment ho ye kama e dia ma no tumi ahwe bani ye eno so ade ba ko se se bi ni hodie no ka se ni ana no ye se me pe baby ama no my sister say won adam fu bi ni fi ni ade beti bi da ho nti obama obihu no na nka wa ye wakwa akotena ho ana me say okay for the meantime no the one found because na ko si yi ti oba na na me na wo ka se mi na owo ọba ni na oya we say ka wo kopa baby dia na we ni so kopa baby e wo ye kama na we ni so baby e wo ye kama ohu chire le say aha ope e mo say ai ha e kama ope ana me say okay ene ope dia ade ba ko say pastor Mama, you be son of some year, no more than movie. Since you would make up what we all say, I cried about it never. Was it baby a crown or battery, not and yet should be a one I was so will baby. It is an ability to the Sahonia, no pet dying, baby environment near Kama. A crown in your family, dear, so I say, and let me be something to manage anymore. Yanko. No plastic, no plastic, no engine die, yes, root, Isa. But Omabo. But so need you dear, we will be pay. If I a carpet pick, and I saw a falling qua. Now looking at them because I'm one body plastic. And I ask you, what I say. After the you kind of say you let's out to her esa akwari na we dey nti e ho na se we yi akwara na kwa kwotena na se we da so te baby na mo te na ho no we dey ho no da so na ni se baby na wo te na wa na da so ni ya baby en fama ba che onya baby ama me ba ko na na ni ba e be ka no dem mo e ma ni sister na baba in Scorpion America no papa we pacha go for papa be na no Scorpion na pacha enya no e ma ne sister no ne pe ho kra ma ye no be ka say senka your friend saying me ka ne ba no na ko no ne ba ne be ka na akwa ne so nye den wonim kasa your friend na ma chi senka your friend no say on the fan wo baby o fa on dem ni se me ba nti e ne fa ho ba no mu kasa say enya ne ba no se baby etim senka ho ya nka Scorpion nye den e ma me ka akra no nti se ho da na ho da so na ma ye da so tie no me ba no ho bi se Scorpion aka oba ana ye ya me ka me ba ni 87.9 Kumasi no se BBC a utiki advantage na wo ka ensem se bi e se bi me magic ena me nyankopon but ajebi ho a ajebi ni isi na say as an instant awu ya say o be so o accuse me say as a men no we need the ya me ya ado try do what na yeah when do na time enti the reason why catch say so we pa die we die akwana eyoba also akwana no ha also person obagire no say akwana na gia obagire no say me akwana ma wa enwa dia akwana o wa ntia me be sendo so ba o say ya also ba but akwana week me smell akwaje no na me smell laba no nchen me say me smell hwe no e say akwana no wi akwana no e na o say me be wi akwana no edi laba o ka say wan so wi de mo frame no mo so o si me be ma be wia le ba afi no what I say it is about wia o si ma be wia no mi kan we ya kan feel kan ka be record ka beta what I say o kan sa asem no we dey o kasa no aya na asa me wo ba so akura de bia me kasa akura ba ko pe de bia e hu problem bi se di na o mi a e so se de wa ti be di dia di ti a o business ka be kwa ma o ba nso tu me je wo de bra de fa wo de ya no sunu kro ni ma me ti ase ni na me ti ta akura no bia na akotiti ya ma no ni ma sa na chi because of say obu ade ba akokra me ti ta akura no bia ni me ti ko no ma sa no ti me ta ju ni ta titi ma ma nya se mi mu ado ma sa me wo ya na ti ta akura no ma ni ma be na ni ye ni person wo ye ti me be fa akura no ma ko si o ti akura no ma de ma na o ti me be fa akura no ma ko si o ti me be fa akura no ma ko si sa akura no de
otumi efa ne nyoma which be oye juma e start ba oba na me ka chense semna eni ho a osisisa akwa ne nyoma mame say di be si am di be si me nyoma nti no age nyoma ne send yo wo semna ofie no ade akono a wakosi akwa nyoma enya me sister no ne baketwa ne yare nti onya tam ne mama from se meni akwa meni boy wetin a enwa woni mu bibia akwape na menyam emu aduo ka se mi nkoto aduo ni nyina me sister me nu nanso se ye ne ya se ne meba ne ba ne yare nti wontu nyama otu me ka se semna ni ho a o se semna ni ho dia sisa akwa mama na ma sisa egu poly bag mi ho dia okasa maniska nkoto samra na semna ni ho a odi sasa wakasa semna choda me but da ba ka se semna ni ho ya ebi ha me no ska se bi to semna na bi ala semna no so se o pa ni se 3 days se asema waka show se semna ni ho sister yellow wakacho se semina ni ho maniska koto semina wa the reason why I'm catch say akwani ne mai tame me fire no semina da ona sa akwani anu tama na akwani sano akwani sano semina mam for the beche ni na go but don't face akwani ne ma no ana beche yana se dabi oma akwani wa fufo oma ne bi ho a intade ne adade eni kwase yefisa ana mo so won kwa na out there ni mo do so ele ni bigua we bigua mo pa so be qualify mama totally essential you so we go fire say now yes ele ni nje ma da mo so no but asema o kan the person chance e fa anu ele edu ni na o de wo fa na o de class na o me fa so ma se o ba ti akuna ni me ba da jiska akwa koto semna no 20 cedis ade ama me se me fa ni to semna na fa bi ye ba na fa bi susu semna ma ene semna to semna sen me say o ma 20 cedis so fa 20 cedis me fa bi me di diska ka wa di diska ya o ka ba me ba sa be no na wonu ni ma say 20 cedis so fa koto semna we say sha no na wonu na twempra na wonu na ma say ya twempra ma me no wonu me bi ma ba say ma wonu na twempra me ne twempra e na wo say akwa ni sika die ma me ni sika die wo say me pedi mama aben ma me pa chetie me nyam no e kwan odi me fa so me ya say anka sana na anka me ni jai ni na me sana ni sem ba mu nti enya da wo ye mama ne so me ni obi ani wo enti wo na me no wo ho me ni tumi fi me ni fi wo jai wo hwe ne ba wo hwe ma nya me ba no o hwe me wo hwe me e wo so hwe mama me say wo hwe ono wo te ho dia wo so hwe ma ne so no me te ho na wo me te ho no ma wo ko me no me ni wa wo obata mi ko be bia na mi ni aduma bia so ya ma so wo be ma na wo so hye me ma ni bisa kwa ni bi bia debo wuti wo wo de nko ana wuti wo da ye nyina ye ti mu bie be ma no wuti kra no no hwe wo sen na wo ni wo gya ye wo susu se be ma foforo ko bi kra hye so ene wo se me hwe wo bie mu ene wuti wo de nko no kwasem mi ti bi da se be ma no wuti ohwe okay mo jai on sa hwe debo minti ase se mi mu dit ma me pacho de nti a wasa boy no hye me say ma me pacho ti mi ti akula no me obi akula no mi de nti na wasa won hye me anya me ne be ma fofo na wuyo me pacho na me ne be ma fofo na wuyo okay ti me na wa wunu mu na wo ka nye mu ama wonu na me ka se na da fa ni be ko ye sabi to mi didi mi da me so me ba me ko be nya mi sika na me de ba nti me wuyo ni on hye me enye be wa hye me aba samle mu na wuyo na mo ntoma tete me wuyo ni nyina se me wuyo no me nyam no na me ka chen se sa na be ye dia ene nja me wu a obi antena ni ba bi enti e ba san so yesu edi ni nyina so ba ne ba o otumi fe ma be sini nyoma mi konso mi nuo ja na da me ne na mi konso mi nuo ja na mi edi mi sini nyoma otumi ko fa ni job de ne ba o no ne ba o sini nyoma na ni sini ko so ki nyoma o so na da de na o ba edi mi fa na me sini nyoma so ba e kasa sasa mi nya ma mi ya ni nya enti o so hye me
and you need to make a chance. What's your show? Yes, mama. I was shame me out. I can't best at school. No, they pesca on any make my on can say. Sacranitin one or bet pesca, mamma. Sanya Daya, name us me this camera. I don't want to need to know. Mamma, the near break. Says the canon of Panasa all show one cassette to send him. I says, I manage but me here says, can I cassette, you know, no. No, I'm so. Akoma attitude now, like say Subana order the deal. Do on always changing ways. Oh, it means and no be like I say, like so pretty different. Responsibility. To them to make us into a crown, a ban answer me the crown, we just say. I don't know. Okay, what you ma assemble na say no so touch say you be see who say wo dey akra no kwa nya say obefa akra no wo achi dodo no kaka go na akra no wo ma me ho eni say na kakra yi wo bedu ho no ka no say na abono oh ade bia na me pese the steady name no eno na didi no so na eka ho because na the we na no so na atena na so ati total nti e ma me say me hwa ade ne hudu a didi no so siti so no hudu a ni mo ne biane a di kakra na ja ko diagro na horo so no nkwa ne ho nti so di kura na se bia mfa say eka kura na ne bi obesa to aso ha e bia nkwa ne bi butina ide afedi nti ne wa say nti ombra na ne hwe bi ya na didi ne tie na ne monitor ne bi monitor ne bi so na didi ne so nka ho okay nti me pese me say bra no ma me ho no na wo bo akwa ne ho kasere se oba ho na na wo boka ujidi daily akwa ne disen de bia ho sa akwa ne di we see daily akwa ne ba ho no odisen de bia ne pampers ni 13 cedi okay oba ho no Akoma ne pampers ni 13 cedis okay that could be all right enti ya show let us oba ho no boka chembra no wo ma me no ni se sika na de ma me no na enso da bi ade se omonso enye ena meka se enye week ena me this can send one ya make can say okay now what is saying ena at least se me bo me se me ya ade a ebebu sokora na se eye wonso ba enti de me pacha se aba me ka se sika no na wo de ba no eso a ebe ye kura che se ukura ede utimi spend 13 cedis e wa kura no ho enti se wo ko ma no 87.9 3 days ya eno kura eso 30 cedis 3 days let's just say 3 days yeah check every bianta say 2 days bia no 2 days bia bu 30 cedi bu 20 cedi 2 days bia bu 30 cedi 20 cedi enti all say but e pacha won say se si akra ne ba ho no what did you a day crown one spend no na nye 13 cedis a day enti se wo kokko mama me no 20 cedis 3 days ya ubi si dey sharp enti na say sisi ano also me di you can say enso na enti me ja kwa nti chiri say o mkopo bibi su na support na me so ye dey afano also eni se won che no no timi na me nche but we bibi a bitimi da kwa na blere oba bitimi na beje no oto say me na man say adwen idea say we see canal the man say enso because akwara so hu ya me say akwara so say odidi no is not in enti me hwesu na ho sika dabi ono me hwesu discale mana emwa me say wo de man obedi obi a opasasra opedi asasase ntonku sai ho de obese osia me na kama e tantan say akanya fa anko o me so obedi say ti obi bitmuka ono ade be kan ye say wama me yas wama me na me kala edumuni ne say pass oni say oni dia ma ko na nya bia wo be ma ni bi abena so ma ko na nya bia enti so pesa oni ni bia ni pa oni bema okay so oni bia
so onipa adeba ko so no ye de akokro na ji ade free be abaya on fa me ma me nya biri onye ni o ma me asem say tim no de ni na ko pabwa ni o fa no de ni na ko pabwa de brada ni wo mu nti ko me hu ni pe do ni sa me yo ba ni be na hu so mu ni hu ni pa wo mo ye se oba fie no ma me pa cha se me ba me ka se auto yogurt de bra akra no konkomu aduane akra wo mu for de bra na akra no me ho wo dia no ko toilet ena me ne wo kra me no na atena se ne ye kan asem bo obi konkomu aduane na ko toilet na akwa ne ko toilet se wo nyanyini ti se yogurt enye konkomu yogurt ne farm ko no anya se na akra no sa na akra na afi no be 7 months nti akra dia no ko toilet na me ka chense ko papa me so aduane we ya wo 7 months dey so tumi edi enso na akane ne ti aduane no M1 se be ya me slow aduane ne be ya ejai asema me kan ye ni no ani mi ye dede na ma me ba no se adan na me ka chense anti aduane o de be se wa ha se akra di oba na de aduane kra no ye de se ante ena ye yogurt na wo konkomu na ye bua so awu wine ti sei no enkra aduane ye to bi me na wo de ba no ma me sister wa ha custard ne rice pudding no ye ma me sister wa ha fruit no pacha me sister wa ha nko beka akwani ma akwani di no one akwani di ya no one ena me ne kan wa se na ma me ba beka ma me da kan ma wutumi kan obi kan so se kan o se wutumi kan obi kan o de sa ko ma wutumi kan obi kan so se kan o se na me na me ka se sa no ai ma me so wutumi kan enti anam oni me nya ntokwa bi oba me ma me hyedem mo afrem se fa akra ne bra me ma me hyedem se ma me odem sia no me benti na me ba nya ma me ntina me ba entu anchia o ma na me sister na no me ne ba ye no no ka chense ko papa ye ro ma wo ye no wuntumi ma me ne ngo ne ba ma ne menyi ti sese ma o ma me hu ne mewo e mo no na ma wanya ba fefefe ato na so we di akra gigi wani ti die ntina ne na wo ho ne se wo ba wonchia akra no wonchia ma me no asema me sister kan ye no e cha we jai obi kan show say eni me ma e cha jai da wo chechen kwa me ma me hunfu me sister wo kaso ana no mo ye se omo asen tokobi asi omo ntam ana me ka se na mo ma ne hamsa ali ade oh we je wo ma ya bra boy sa omo asa omo ne ma no uno ame abla boy sa okaso ma uno ame abla boy sa gugu dem ha sei say sa eju warem ka say jack mu yes mu nya botre o penyi mu nya botre na mu ne nkasa aba me soso wo ni nya penyi no me soso we na me so we de miano na obi abusuale ne asem etimi so ba ye no na me so say abusuale a me so ba me ba nti de family bale bale me trouble e family bable ba be ko ka because ko no ma mi asa no say ebusuale nti me ko ka na me se family bable me pa me trouble ntini if you look you the family bale bale ya me trouble I no pa che say your mama di ope bi obetumi aka che no ba ya bo ba me no de abodi wo fa ni sa me nti wa pa me say mati nti show disrespect and just want to show disrespect ela me kwa me say mu ma ko fo na mu nkasa ma me ti gba ho no hwe mi di wo so mo emre ne beso etini ka se ma me ni filo na me se mo kula wi ai Deborah ma o ma me fi no ma de ma me fi okay ayi ebra gabi be fa kra no ya Akoma efe no ya na nya hu no ba cha fa ya ho obefa kra na free won che nya hu bia mu akra no na akra ne nyare na dem no uji tunu se na akra ne nyare no ma oba de fa akra se akra ne nyare nko beti anga che mse me akra ne ya me na me friend ka che no sa akra ne nyare sa me hu bibi ma na sa ya den na obefa kra no
Oda fa no wan kan chem so ni pie ne ba ne je otum e fa ni akra na dem me kai so kasa na wo je pini se na akra ne ya ma ne pa cha ya hu ne ade egu na ma kasa na akra egu akra na no hu me ono ne se ono ne be fa akra no e de ba ne ho nyare obefa ne ba okoko ono ne se ode ne ba fie no e na ohu se ankoje ne baba de tinye no hu se akra na nanum ayo yi no amfa na ama sana okay obefa akra ne se ode ne ko work kakra bara akra no so sabe na obefa nkra no hwe no good enti na nyumre onfa na maaye no wo ko wo so ko fa ba na afa wa fa nyumre no ma nyumre no me wo ko nam ka chense ko papa wo ko ho nyumre no pa cha ma nko ho eye simple efe na wo ko na me beka se ko papa do why me bi so wo ko ho wo se wa nko enti bebe na wo ko ya nka ko fa no so ma ne pa cha adia chinso ebo be 3 na me call se me pa akra no ka se on pa akra no mu sa akra ne yede wo yare nti no wo hye no na ko enso hu akra no nse no yare ni hu no me hu sa akra ne yare ene sim ka waksa wo ka chensa akra na na mama akra no me ko ye no wan fa akra na mami o akra ne bo ne bo se na no wo bai na o yare ni hu akra me hu sa akra ne yare nti ono ko hu me no na ko oba me ho nti na me yese ko papa fa akra na me ni ko no ono ne bo me a me yi ko no tama me ko no na akra me pa cha sa na me fa na nti no o mu kra enti me ko no na akra ne ko adi su ayeden edi machi ana de no bai wan fa akra na fa sa no kreso ba ya Mintimi nkasa obi a wo ne ba. Ba wani mun kasa gu mic. Mintimi nkasa obi a wo ne ba. Akoma Ibi kwa nsida. But the moment I buy say na o act no. And I'm catching say I say me akwa ni nyan ha mi jana and say I don't know I say we be so na didi we kwa ka me fwa ka chose nka fa kwa na kra ibra ni bia me hwe ne kakra bia na pomo drone ade ada bi enti na kwa tim na so obeto me obambu ana obeto me na me ku ntina mpese me ma ne da enti bi dia me pese mu ni sa oba ye no request say fa kwa ma ne nko but because o yare ni ntina wa fa na ma no e na me pese mu okay enti mama na oba yare a abayare de me nse ko oba ena nke wo say wo hwa abayare be man because one kasa wo yi tire ni ade enti na akra yi yare e wo so de mama no o kaka no so fa no hospital dan so obewo mama pacho I several times and say we say maybe a unya on pay akra ye akra na eduru this what pursue say nti akra no ye na eduru constipation is animal name Akoma exactly akra no exam akra no who dey wa and no be call na you man say and so say nti say no be hu bi sana no I say we do office I say no na your batan a we nim na say dey bet on na me be yi and am say I say dey bet so we miss me akra but miss me the we say yes we push you forward now ye nti say me be hu na me catch you say bia say ya enye bone kwa so okay nti say we ni house e be gi akra no e de ama mama me ka say me mpane ma no good hello utiwe yehwe we be ya wode ne ba ye kama mo ba no ho fepa no wonder say your papa person wode no no fepa sister I had no kra na ye adwuma so wo hwe akra yi a wo ba ba yi hoi hwe ne ho asiesie hwe ne tiri ho hwe na tade ye hwe no hwe ne nika hwe no hwe ne mpabo hwe no na hwe ne nase ne redia eno wo ho no why na hwe hwan yi o sere ma mba chetu ma enu kra ni say ma akwan so ni ye chen na de tem so no de ho no enye chen no de na de chen ntwa so ma enye mfutuom ma mpacho Jamaican e won munye mfutuom o na de be na nti ono ni te won mfutuom mpacho be bi ono no compound honom I say mobile ya rough abubakar sie no enu bi ho na ne balande mon na wato honom cement ana ma be bi ayesu yeti no mama enye wo bia na ne ba ne sha be ba enye wo bia na oti ba bia e bia ho ya ne ba onini oh ma ne ba ho ma ba cho ne ba ho ni wo bi ho woti ba bia futuro wo but wo ne ba abia ne ba wo dini enti wo ntimi fa kra ne ho fi ya eye no nkosha ba bia otie ena ba bia otie ba bi wo peso ba ma ti dia wo ba ho ba ye fe I'm telling you bema isi to bia wo ba gini ma kra kosi akra ni ma kosi
eno na wo ka sabuna Akoma FM 87.9 me paso dia wo kan dia kro akola no wo me hesa me dia kwan ko fi sisi ya wo mu nya ka se enti ko ku na wo se ma wo da mo fa kan se ma akola ne wo me ho akola na aka sa no kra ma akola ka wo ye den ka se ba ku fi ma kwa cha akola no ne suate enye se na me ba ko ekutie mama ko ekusuate ma me na me ba no ma ko ekusuate obolo ma wo no obolo ko di papa ho se wa ko di no ma wa ko di ni ho no okodi ni one 1 week any 2 days and what odi ehwehwan sa no ma sa akwa wo chemu for the also otena ne ma no nchen na akwa na jo ma sa me pa cho so ba no so am ka se e bia na ni ne kuma na akwa wo chemu for the wo e bia wo so wo tena ma ne nchen ma so oba o da kwa na oba de so e bia onyane akalipo mi e bia de na se chemu akwa so wo hu me sabiti se obi ane ma ne ewu wo hu obi a na mu ko police station odi ti na sa o mo ka cha ne se boy ne pese o ne me ntoko ne me ku ye no akwa nso abefa mo ka cha me se o mu de mu nya sa de o se boy ne pese o fa akwa na me fa nko e ho no mo ne di sa asem no se boy ne pese o fa akwa de o mo ka se me fa nko do fi e wo bu akwa o mo se o ya friends o mu de mu nya sa de no na me de ne kwa o mu nye akwa ke so yo fa ne ma no because akwa ke to awe 2 years we nyai no bo hihye ene ho nyama nyama nyina so obetumi aya okay me ba nko police station on dey be say e ko e ono na ko e ne yenko ene o friend ma me fa number into dwansa na aha yes nyina so na ye de yi gos we yam beka gos level me de gos we de no fm mobile money numbers no na me de fm enti no o de number ne so beto say ye bodo ha say no na wa twro wadaro ma o hwe misisi a twro enti wo de ko ha na say ye busy na wo de akoha ye mpese be lose sika ni bi no ye no sade amaye 05 487726 0533 487726 0533 487726 and 0599 305202 0599 305202 0533 487726 0533 487726 and 0599 305202 0599 305202 na muko police station ni dey say 87 one of a friend say mo no ko we dey need maba won ho ti omo fia na maba ho ana say omo mbra ho ka say baby maba ho me ya de kakra nti mi ya maba ho ana me akware bo me bo na me dem de ne ko ho nti mi dini duru ho no omo outside nti hana omo se mempa akware ni sifom nti mi di akware ni si ho like na ase le tene ho kakra egira ba bi nti mi say omo bu aba me ho nti mu ba me still akare mu vi ba me ho nti still ana akware say odi soon is da ho emu ba me ho ana omo say omo 87.9 ohene yi enso mo ka che ba no so si akra no ohene enso say akora bia pere ma mi asem ba ebi so ni papa ho no woko mo ka na no so mo kan na akora say omo say je ayen de enya omo na ye say ni omo na ka nti ya abotre ni entrance ni enka ana we no nsi obi a obi a oye jiji police station no omo anka se fa akra ne mama me nko fie na mo nko tena sen omo sa ma wo di akra ne ko me na me se ne me de ko ana me de akra ne ko okay me ba ya be san aba ho bi oba pa fa me ko natural Akoma FM 87.9 mo bo adwuma nyame nsramo na ye kai obi bia se natural info Congo ointment enam from TV ni radio so baby a wotie bia ye Congo no natural company limited for na akofa e dia ba enye Congo ointment nkro ya the fresh feminine wash and so aka ho sanse ema no ye pra ye hunamane ansana no your numbers ni 0249 01 71 01 0249 0249 01 71 01 and 0204 61
Dintia natural and for that journey a mahu the first feminine wash up and say infections are also. Na 87.9 mo boy jumanya misramo. Na nay also betumi patronize wo mo enro no na bibia tumi ayakama ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no a na waso ebuso da wie utie no na msese yemfa no wie na yehu akoda no usa ewese maama no ehwe no okọ maama no na maama no hwe no na ye nyina ye di ye ni di akire because debo me say we baba ko yi Akoma 87.9 Kumasi pa chan then ma ebra na me maame yare nim na me kwako me maame yare kakra stroke nti me kwati kube di bae nti na me nua ba ko na na ebo nti wo akra no no area foforo nti wo ria ko won santi wo hu time a wo duru honom na sekan ni twa ne santi me de ne ko ye friends na ba na nya say me pa cho sam no no anya be 9 months na akra no ria ko de wo boku be wo na ku be no sekan ni twa wo ria ko won hu ya ne se akra ne nsa so ayeden echa nti ya no ete ne sana no sei mami oboku be akra kitwa 9 months ria ba esi de na akra 9 months ria ya de ne nsa ko si ku be ni mo ma sekan twa no me maame we are looking on all these things so near who say are you a responsible mother because many crofobia nyadwen sometimes many nipa bi no mo nyadwen baba you talk a lot okasadodo many nipa bi no mo nyadwen fa ya brantie ni fa bi so odi sika ne beko maybe a baba we yenye bi die na bi beko ba abanu no wonti no ntina ono so mpeso odi sika ne beko no yeah, but sometimes say if a mother is irresponsible and she's a teacher or your mother and you don't know that and maybe irresponsible to say your mother be irresponsible no oh shakra yi jakra basa basa na nkwayi nam kwam obi hye na kwayi ko ho obi asoje na kwayi ko ho no odi abonte chokrodo obeba na ne ba no na bibi aye no it is all by responsible but no hona dai ma awari for obewu an pracheka obewu akwa ne ko be ma no ko no it is a be man it is no you responsible no ba no responsible a be ma betimi ahwere mo betimi ahwere ba Akoma 87.9 but be gabata but the year can say gabi say wudi akwa ne be ma no ne mom yinina ye de ani behwe ye bepe wo bi wo be monitor akwa no de ama yen na si yewu se on hwa akra de yi a ye nyina de be kwa ba mi age akra no de ama because yen say ma akra no bibi mature akra 9 months sisi na okoso okube ma akube sika etwa ne nsa so me hye de na me bi sa asa kwashi ma no ori akohonom na me ni ho ni aba omo de akra ne ba me ho odi akra ne ba me ho na akra no chiro sa bande no etesa akra na kan si okay no ana me say da bi nteni we dey anu odene na je say na yes ni nua ne ba no aka me ba no odi ni nsa koto mu aka no na we nsu anya enu da oyi ho bisa say de na ye no opie fi da ho ba na ono abi che say asem no abedane no kra say me jaje fi ni nsam ana wo nsu ana akra ni nua panite so aka no ni nua na aka no enti ehye me pa na dan tan na nya ho ho am no di nkomo ti kwa na me peme say we bi a on ka no kore nti say na akwa no he ne dia ene nye hwe papa bi na ade hwe akwa because ne bi o ha like I said we can believe in it never say actually okay what you saying Eden so be kama public na ti ehun go what you feel so Eden a che wo muntu ka na ha wo ma say ba ko pe man say ba ko pe o ne debo ba no oh sa ntino wani ko akra no sa no ne mom no ma yenwe he say akra no be ko basika semu no boa because what timi aka che say dey kra to spend 13 cedis e wa akra no ba wo yi but o ma me ho no no akoma no 20 cedis 3 days 4 days enfa amati Akoma FM 87.9 ubeti ya musika ne hwele ti o ka wa asem bi o ha o ka ni penu no o bu na mutia o di ya o bu na die akora no o wa be fa akora na akono mo o hwe no
onu wa hwe no we so ya fan week na ba fan na so ma hwe dabi obi an sha kwari week dane dabi no eye mu o say ene ba ana se de ko ni ska kwa ni purpose ntina me dia skale ko ma me fan man se jo se be monitor yen ka so nkodi enti de se ye be monitor for sure oda net boy pe to akuwa net so big net to be akomo ma net ko na 2 times I don't know the fee wasi akwane na net wasi odem ko pase asame na de akwane na net so wasi akwane na net ma sa akwane ko boy ho se wa anko ni ho shama mesini nyoma me ma bla ma bla so ma no ko na me kan no se ma me masere kasana me tie me ko na me kan sa akwane ko ni ho akwana anko ho ni mo me epa ho ma faso wo so pata me adanse fo nya ho o ka chem so obema ni ska sa akwane nyini kura na se obedi ni ho a obema ni ska ma me makoma ato me nti se boy we wa fa ska na ma me na se wa fa na ma fa nya ma dia me abonyo so da kwa no de kan ya na ma na ni pa ho ma ne pa so ni go nkrata so san ye wa fa ni nkrata so na ni pa ho odo wa fa ska no odo no eba wo so anka wo ka se mo ye se ni fifi no sa be ka to so ekrata na so njo ka ta na so Daniel wo be kai sika o ka so de be ma wo no se 87.9 o ka so be no say ma wanka sanye akwane ba ho no ma wo na ono na se wo sika so ono ne bo se akwane nyini to ma na me se wanka se nyimi ntumi nkeska kwa o kan enti se na perfect ho sisi ano ma ba bi etina wo ka se ho se na perfect sisi ano pe 50 time etina ba bi etina 100 million ba bi se 50 million 5000 because now that I etina 1000 mutu bi save 5000 ma oton muwa mo hwe mpran fi say meba mo hwe mpran fi say ma mo hwe mpran 3 years mo hwe mpran 3 years ansana akwada bi mama me ka sa akwa ni wonu na ko 3 years ni ni tina ye na simi ni so owo ye kwa na mojan me wo ye ni oja eso ma na me som no mi sini ni oma mi ko nso ma no wo jawo e na ko sini ni ma ko nso na no ni ge ma na me ye ma no obesu ni ma ko nso ma wa anunka ti so wo ge na ko sini ma ko nso ma ya no wo ti ni afofa akwada so manunka sini nchiro oba ho a me ade ba ko se nam kokunti no oba ho a me mpamo o di akorare ba nebia e kana say ebi o jani bi o ho a ebia se na bia o bi ni sister amabi kasara men ko Akoma kasa ebia jani o me se o di akorare ba o hwa akorare nti jani bi o ho a bia se yi na ye o di uya na ko fi ni kanya me so ne ko ne kanya me so o wo ye ni fa no ho kan da no kre na ya no kre na wonyi say na nda oni say nde no nda because ole kwa na me pe ono na be fie ona ya no wa be bia me free abontre ba na bia no aba ho wacha say okay nti me say me de ni hu and say de ni hu e wo no ho am hu yes say sane mane say ase ya no basale sane mane challenge abontre so ni pa o bia ti dia o be kasa no say no ye ni bia correct but sir anoden no ntina ma muja ye na oyin di bia correct but anoden no nti wo ka meka nti ma muja no na e say yes crowd yes to be kwampa ni si oyin di bia correct anoden nti na muja no na wonyi mi question na no normal ye na ni class no no ni pa ni ko to bia mi tini kasa me nama ni kasa ma ni na normal ni did matem odi watem o nim na wi so di na ni na no mi ko police station china ponte so di na ni ati me ni di matem ma o bia o ni me nyem o mo de me ti akwa ni wo cha me picture na o ja akwa nkoche wi bisa sa akwa ni ma me wo ya se na o si ni nyama me se black coffee nti we na o tumi ko fae woni me ko akom de na beba wezi o tumi fae woni na yi ma me first ni o na yi ma wo woni me ko di ba cho o hia wo no wani na me ni wo ho na nye se ya we hunu e so pe o didi ma e no wada e no wa wo ba ko ama so we transman
you said you are trying to win in the year. Who did that? Pastor, what do you want to meet me? I'm a better say. What's your phone in the year? Or by fine and then I said that. And it's what the Kaino now we did not tell. And son and a raho. Yadia the tobacco fool, Bidia baby, and Anna, mommy. Yo, Adisha yako jasona yako elder Dominic Cabinet Jane wa boyen amaya japadia medofa utiemie sa wo ye japadia na wo mpe baabi abekwa kwagia sa Selanka sesembedu anie na chese ne binom no ba bepre wasase ho anwa ne sensa sesemno wo de kwadan elder Dominic Cabinet Jane na waji asase de kroma ye kama ediama won afa wo so wo dan bi ese greenhouse ya pese wusie amananofo ni nyina wasema fasika ne mesine so na wonsi dan kama efamam efiura fo abapasa modemo dama han wa wasi dande si hom na pesa woton ni na elder Dominic Obneje wodi hudwuma na wasema nkanche so 6 bedroom house ewa Bepo Junction ena fe atwuma memo a woton eno tibo modern na efre no ewo 0277 744489 0277744489 Transpi natural mineral water eya bodunsuo ensure ede ensure emuda ho ensure muye kawo a enkane pampan bi enietrim ensure abronye be yede sum ahoho eframa na neba na ye fa Transpi natural mineral water baby amutu so ehwo ye kama na wo de guboto mu achase ho de baby amutu so no do ani chematim sampa bibia jejane na so eno to ba no nsuo na ensure na ko nipadua no adwuma eye Transpi natural mineral water wo bodwa data no so na wa hwe adibia soma ho 0503372636 0503372636 Emax Global Link Limited ama kontro hu senkai nyina ayefo utu kwan na wo kwakwa ye adwuma wo construction anaso sam ye wo abushia ni nyina wo pese mutum ekwatena brotra man etese Canada afa Germany Netherlands UK US baby bia pesa wo ko wo ya pomdi adwuma ye ni wo cheche ni adwuma bia wo ye wo mangana na pesa ko to abrabo no so amanane Emax Global Link Limited ba sha yo nkrata se nyina di full passport na waje visa na fe wo so timi etukwan ya wo mra ho hwehwe na kya kwan e wo Kumasi asafo woni state office ni dia nimhwem 0205874034 0205874034 Royal Homeopathic Clinic kunyanko ya neslawu ya kechi ewo ne nadia obi yakwaji apotiem Dr. Seminka wo sabo wadi afo ni chemom ewo na hye na nsawa pomodi wi ne pa antoguso eye promotion wasebra na ukwa 50 Ghana na yu card ni fo da ni yepe yaka nyina eye free lab ni nyina obaya ma wa wuntu akaprem afei consultation diagnosis and massage ni nyina no eye free enti ba modern sa so do ani ebetimo na so ehwehwemu a ekoso no watimi akoye de nansa wohwe ni padua na ni mankoyi a ba modern fo ni chemo ewo Royal Homeopathic Clinic na doctor ehwehwe ni padua no ma wa wuntu akaprem Kumasi etmetin money junction and crying wonum ewo Madina asalbotweta chima Blue Cross wo by Faith Baptist 0242951005 0242951005 Raffle course man kwafo disika wa mu disika himsika ni achade bebre egwo bobotom wo bia wadi bia ni sampa wadi fala tanga na anya bitwam short code no *365*224# anase *789*224# na dia to ticket no tanga na fala na so twam wucha ubedi na watwi bia wa mu twa ye no ebi difference afei TV microwave any fridge ahodom floor bar na eso ekwana ni mo no kada so na ni nyina kafo so a wo mo e 3 bedroom house e be pisu e be ma e nti so twa bi na nam se wo twa wo be di wo twa na penche mu bia so afrem 0308255707 0308255707 Rocker Clinic Limited bama wasina se die pa na ekoso e wo mama yom wo tadia ni emaye mra ehia ketekete anasa wo bia no di sia ni a na mguasi aba ma wosanka pakum capsules na ejina wona so Janiki 442 enso ene tete aduro ya ma enimo na so da so wo system no eno ti candida waseke ka ko fiche ni man ko ya eduro no Janiki 442 Ven capsules enso wo edema wo adwo so twa no ha ba ho ba ma wanya prostrate eduro no Ven capsules Medfagin enso wo no ma boa ma antutu eto ase ya adwuma na bo na ko du fie pe ba ma de ma sanka Medfagin capsules enam se no ena boa ma mrewa eni kokrofo nyina eko jogging 024418
0244183230 0244183230 Daska Dental Clinic was no Ediamon Etibamadi Saukita insurance way Abamadi Shana Saudi Watwadi insurance will say a premier Acacia nationwide equity apex Rico MEAC insurance doctor no wajin Ewa Daska Dental Clinic Shana Shusawa and Canada Mokaka and Ediani and Asatokro Dawsini was no Pasa Pajina Pasa 70 young and now the basis Egu Susua a Daska Dental Clinic Bamadi Nafa when it's a Mukita insurance I was so Subatina and I'm Saka Krabi Okra on Bishop now was in a RCC at the Amakwanako Chusi now so see SD again was a Daska Dental Clinic we smile with confidence 821 Ewa Hojo Asukwa and a Faitana so number new friend 0261 406 060 0261 406060 3P Garlic Mixture Emano and Emma Fichikron Bibia Koye Edia Maye Esanso Boa Besani Bia so your bar and as a way man and my new system agent national Yadia Bia any chefam Ewo Nipedium I follow them a pressure and as a diabetes near how war won't train your catch us a Mosisi Sanka 3P Garlic Mixture asthma any stroke we are doing good shuntentem wardrobe a 3P Garlic Mixture pure natural Edia Bedraso pharmacy any herbal shop be a dam we will be at a sanation our glass of from it what to be a facing and I'm Shua at the pie 0201 000021 0201 000021 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers are short to colors designs ABL one make our sofa can you assist of inches with them attitude now press silver covers come now what they akata one Alaska so the beer by 3-1 any 3-1 in ABL one to bring a neighbor one shop but my dear copper covers living now with them more ensign empty jam after about the curtains original curtains bar TV strip lights in madam ABL Alaska Star Enterprise Kumasi do Mrs. Anoche Plaza one more Eben Prudential Bank Diamond 0268419596 0268419596 Ufrepe Alaska Ghana's #1 original wallpaper center one more Ebeje Oshom Did say Ama Ebesamba Subina Akoma 87.9 FM Akoma Musam Jumedianwa Emma Waso Egusuada Unso Mutie ye and area yeah the second story about the trauma so Cecilia second story do your deba na okay yera kwako wusu or the mama miesi receptionist no ha eti kwako wusu the 100 Ghana na ni insha papa yera kwako wusu yesaka usika no na yeni eso bebre wo mo a ode ebu God's way Mido, now then I would say who I still for Sano. Ono Kono, Jama Bre, Akos, send your men, sending the moment to Chemeno, a money to treat you. Sorry, you name Mama, and you free don't buy and catch you say, Mato 3P Garlic Mishaba, and to me and San Wakoda, who Yana Sawada, so 3P Garlic Mishab, and Mamuja, and do more for Sanemi, Echi, natural garlic papabi, any Diani. Now, no, Madame Fukofimpo catch them say, what natural health for the Joby of Mediaba, the fellow 3P Garlic Mixture. Who could to dinner what person sorry, who complaining? So one 3P, a big Jenny Edroy, and your mapping for, and my woman for, and not some Kodawan and feeding FDA, AG, a Jadian Cratch, up to 3P Garlic Mixture. We will do a moment from a city shops, any herbal shops in Bukumase, we will do Misty Herbal, Holomac Herbal, Apidan, Jani Herbal, any Angelos, for Piwak, 024-89-288-24, and 020-100-0021. Afunkidiaba, Upesika Akostati Ejumadu, Auntie Aminina wa feno kofigeba bwana feno repoji obeta akwa Aminina wo onye 2 years wonche ni for the neko atmato chiman se akwa no for the neko no nto de neko wa afana ama ade a chiye na me call se me kwa akogye akwa no be pro kwa me yes akogye akwa and I'm going to say what the fuck that I'm finding my I didn't know finding my no say I'm called from the crack I say me fuck on your man you and then when say
na so me kan chen say akra no e be mana ka on mana sa de obo chi so e no say an nkodi ne ba na nso no na wo hu say akra no e ya je me so treating dakra am say akra so nche ni fo oba ho ni me ka chen say akra no ma chin tin pe se me yede me twa ni fo me kan wan ka che an fan che ni ye di ti ma odi ne ko e no a me kwa ka no say an sani ni ka chen say me twa ni fo ti on kwa fa so ayede e cha akra ni fo nti no akra ni de twa ni fo say ade a chi san do na de so nti no akra de ofa na ma me ko no say akra ni de ka de kwa ofa na ma me ko na me say wa na ni man kan sana de na wo kin no say media de me aka na maka me fa akra ni ma wo nko na me say enja agro kwa na wudi asama me kan yen wa say ni di agro ni di agro de abeka bia nya de san ma ba tu ne ne mika kwa afia ni sisia de ye wa no pelpel bia o ba de tu ne ne mika na me say nti man kasa nti am say ya woni mi ye de nti ase afo no abone na me di su ye se me fa me bra ba bo tino me bi da se ko me bra mo na me di su fa me se me se woni bra ma ne ko na me do me hono nti me sa da siye nti me ra na sin na me besi ko ma me bi station no to ga bis ti na me ye fa se me kasa na ni so me nya so ba se ma ni kwa se ma ni su me ni ya o ya ni su awani no be sa ya o nti su nti me so ba na before me tin ko se ma me ko no na me ajobo ni bia ni tin me ba na me ye de me kwa akọje no anya ma aje se me kwa akokunto pa na se me bisa nti me ni ma na fo ne kasa mi Siyanko na my second guest in Nkomo. Mama me chiawo. Kasagu fidie ni ye mame. Mpacho. Within the same. Mpacho ye frame Esther Avivu. Mpacho owe chire mame. Ne kasa. Akoma FM. Kenya ti wa me fidie no be pa. So you better nka. Also within the same. Mpacho ye frame Esther Avivu. Okay, Esther, my name is Esther Noah. I'm saving my. Who free in a buy? Mpacho mi free kete krachi. Kete krachi na buy. Dia na do baha. Mpacho mi kunu yare. Ena edi na chi yakọ hospital bia yesi enye hospital yare. Ene sunsun yare na edi na akọ osofu ma mi bi ho. So ga kokwe. Edi na akọ no. Ma si ni mi baba o GT of years. Oni onum na edi na akọ. Nti me kunu ni hu aton kakra na ni ma ni se mo ni nje 87.9 ko si da bi onji na hu me kakra akra ansa na obeja om na ma si no se ni hu fa na o se ndi obeba fie ansa na wasan akọ e na odi mi baba no aja ni papa na odi wa sa di kunu aja ma me so hwe ni suman nti okọ aba 1 week o friend no si ni bana free ho akọ se oba fie adan masin kasa na France na o kan sam no na mo sei ni ba bemba ehia ni nkate na mi kunu so akọbọ no mo hia ni nkate no na osu osabia di na ni ba no se mo nsa nkate no ndi mo nsa nkate no ndi na mi kunu so nkate bi ko ya be 87.9 na wa yi ni san wa bo mi kunu so na mi kunu so abo na so wa bo na so no na ni bra ba kwa fa ba se obebru no ndi are ntina wa bo obru no bra no se onu na abru no so abru and was one free fee wa de beba no fans so ya so ifi ba twan ntimi kunu free fee no ko nya sa de o mudi be no enya de ketwa ana mi kunu asori na o fa ni bag no ko na mi ba no sun bi na chi odi na chi na ma me na friend say so o so for ma me no so man san ba no ni papa ko ja na ma san ba fi ho ba de odi be no enya de ketwa na akona no so Akoma FM 87.9 Kumasi nti ma si afra na o ma chine so okọ nti wa mbe di fe na sa o mi skadia ska o mbe di be pa dia ma no so wu no mi di ska na aja na o benya lori for wa hina o di aba fi ho ba ha no ewa o benya lori for wa hina o di aba asembe no gusu kai wa se o akọ nde da mi nsa na sa na mi kunu kitu asimu no akọ o ma ko chinchin ho sa ahwehwe no ma hu no o ma kwa ma me no so on beji phone man no on fan nancy o so on beji phone on fa o ma ji phone no on fa nancy o mo ko police station ba try police so police extract Akoma FM 87.9 ma me na beji phone no de o mo di phone no man o mo ko chiri ma me no nti ma me no nkasa mbra si ade na ya ansa na o ko no o be ka na o mo man phone no on fa nancy
ana Maa Akoma me so omba ntiji o twa na asi okay ana ma asi akọ Maa Akoma yi phone okay na omudi anazi no omudi asem na ko soka ko police station ahoso omu yi asem no ho adwuma omu kwa omu ye omu se omu from omu se omu gusu ye hwehwemu omu yi asem no ho adwuma sana omu asebe yi asem na omu friends of man no ba twan ana so of man se omu ji asem na ko aho hunu no mo so omu afi na no so 87.9 Kumasi pacho ye mami a ye ne no di nkomo ni kunu ena ayura de woka nyina ne se be ma ne yare na nye hospital ya de enti no so of mami bi na ka so betumi aboa na hwe no e wo suga kope on aha enti no ase be ma no ko ye no be ma ne o maame ene ko ye ena ne baketwa nti o maame kan ho ne baka no no mo wo ho but maame ne sign ba ne fie na ne kuro mu be ya de ene ka be ma no ne baketwa no na be ma no ne prophetess no eba na ne nua ne ba be ma nya kasa kakra ena ne ba be ma no bo maame ikunu ye oda so aso ne 87.9 kasa ba prophetess beto so na che say o kasa papa no no so de ebuo epie ba opie free camp ho no asori dem camp on ne ba no na ekọ ena sof maame ne friend ne ba no so wa ma matras no odu papa echi kwa on sign ma hobiem ena no sign ye ene say papa idi ne ti kodo mu a fi ho ye hu ne biemu no ne mfoni ni ena da eso no enti mesremo mu amu wa chichiri ni bancheye obi ya woni ebebo abrantie bi so sei wadawro ma fa ho ma ne boma posifo bi eben wo mepachi wo na ofifie no wo bra mu mame o asem wo isi ye no enya sei 87.9 Kumasi obi uwa chiremente oyira match mo oyira match ena mbepo mu ne nti ya so no fi ho so ko Accra ana omukọche ma na ni omukọche sofu ma na omukọche no bi no mo ma no 1 week so mo mra no mo nka asem no ti 1 week no so ye no mo koye do mo koye no na omukọka asem no odifo no mo ma no 1 week so mfa nipa no mla ti 1 week no so ye no o de nipa no picture any number bi koye say watine nka wo ho ti police for no friend no mo ko fa no watine nka wo hen fa ono de na ma no ma police for no kan say ti police for no friend na ma na ko ti police for no na ma no mo friend mali number mali na mo ne kasaye ebisa na se hifa ni hifa no wono se ono bebi won do ntimi nkyere na nkofo no ka say ya mali nti from ho no police for no afra my sister say omudi no kunu ba nti na ni so aye shikakra nti ohuna ne ho beto no kakra nti my sister mra na my sister ko ye nti my sister go do akra ho wie ye no omo si adenti no no kwa mba ena busuafo di ni let's say kopim no ye hunu so for mama to be provided papa don e fa police for no so ye frɛ omo mo fa me din the same be man pato ukunu John Dogo 87.9 Kumasi Doji okay Doji enti me pato wadawro ma ono no wa ma sen pato ya wu tio no 12 number kwa ka babu na enti aka 11 woni be na ni kuru ya wayire awu maku dumienu ena baako efri mu amano aka edu e baako enti mesemo mu amu wa chichiri mu amu bencheye obi a mehwe se mu hunu abrantie yi a me pacho mu moye promo mu fa na ma posifo aso ye bi e benwo na ye hu na chira kwan na ye hu na chira kwan madawro na ema 11 year American said bayi enko abetumi ahwe won dumienu mpo ena baako afri mu na aka 11 they say wajan 11 ni na gu bayi so a yenim ba bi onanam wo a wo hwe no wadawro ma so huda mbamadia na ema yaso ente na yentumi enwa Pastor Julius Akwaba na Napi Akwaba Evangelist Akwaba Akwaba ama Akwaba okay Pastor Julius yenhwe yemi abadabo ema fe Gabriel ba se me dem bese me ke bi we na no ka se me na ma be kan na bi no dia 87.9 ma che telefone nyina ma di ba se me tiawa twa tiawa na na ko aka ni ye why mama fa goswe number no aha yenko goswe mama money number isisi aye ka say ana me hu se emos frefre misi ti me nusa afi no makodu bia ono so ya ani bia na je se ti sa afi no makodu ha sabati
they said the break or you to me in any common being and Adoma. Now you to me in Como. Numbers no 0599 0599 305 202 0599 Akoma FM 87.9 Kumasi 0533 48 77 26 0533 48 77 26. You know, Mary Akusia at evangelist. Mami, you fit any ben now you're na Ajingo, I'm say so I think be able to money some Akoma from other Spain shop over my discount. Over me a discount 30%. Ajingo papa ko no ko do am say Ajingo. You say my team to one aga. Everybody to come down say na akola re go Ajingo ya ni shira. Say ya babu kon confirm ni mo. ebi ana akwaye oba obi nda chance ebi ana woju obi nkwa ebi ana wochina ye wasa woju obi nkwa nya be twitwa ajo na atumi aboa tinyame nhyia etiefu ma Akoma FM 87.9 Kumasi na de wo nyina na se ma se dibo na mi nhyia so bye why there ana la asre ana mi na mo se me da do ala dia na kan so timi ama kwa wo dia timi na kukuduro se nte se abba fide kakaka so na wabala sika saba de sikente just that am a question ebo na bo ho do ni se e bo e pinpin na tinya sa dia anka akukuduro de ba fimo de ba no ba so Bama emukwe mu se me advantage tie wo na nkomo nyina me mu sa advantage wo e problem so na mama be admo ye ya che mama be briba utu se bua na sama ane na no akukwe ya oba ha ya kan se nye wi agwese me na me tie ho muni ho obi nkan twa se wo ye mansofo ba bright na ohwini nyinyi mu pa na se nkadibo e ba foma ma no na nkade no onye because akwaye o to nkyira kwa no o obi ene bi so sebi o ba kwa wo ni obi na wo a enti nkade na nkobeye bi yesese wo ye o ba ma de bi am kasa asemwe se o pese obi mu a wo so ba wo se bo amama sika pa mama so anwumi a be uti di bonku ni na ma ka to fa bo e sika wo pe anya plan kwantino wo sika di buti o tia na anya plan kwantino wo ha ni to fa bu ni na yes o pisike twitwi bi aje fi abranti ye wakai na uri ye fe bi an tun che o pisike twitwi di bato ba ye di kwa ba ye fa so adi bi ye wo no kwan adi bi ama ye wo no kwan na obi an ba wo o mo wa bro o mo na ahaya ti ye ni na na bi ma ba ha o mo ma ko di ba bi o mo kwanga na kwa ye fe ni ma ma no eti wuni wunya no o mo do obetina wutimi mo no ko bi se o hwa akola no o di mo sa kwa nu ha so hwe no skanisha no but no say so kwa what man just say o ye na from de eti ke bi pa wo na from de say wo pesi kempo fi no wa ma anta wo fa me from paso no ye sure say wo so paso say ye we a o hwe no o ye na from de o nwe ni ye mpo no enka no so betima abo e betima gina so aka say e bi o fa kwa paso ade ye sesen ko de ma wo no wa de ma so na o use ni tia kwa oh and akwan ka was me woni so was o betima bo mani so was me was me to another pa na send that from afi di na wa edi tu na se ko to that from na no ni so be di na wa na ta ma isa yeshito wa yeshito ya fi na be di na o si yi di mo edi o si betima bo mani so asu mo so da na o be mo was o ti mo oh di ma yamra ya mo se me di na ko me se be to me mo so ye Kumasi so ma lo se na me ma omo kwa donto nkopa adwuma nye ente vice versa bema to gbe wo dia wo ba fom bre wo se ma tie na sem na mo so dia akoma pa ye se wo ye na tumi aboa ma akwa ye na nya bre afi last show ala show no de be si akwa se me ja akwa ne ma akwa ye betuma he no no sa kwala se mo nka ye eye sike no but later no fe o no you be say oh
Akoni no ya di mu di akoni ma na. Odi de obegina wo de akware ka. Akoma sika wo ba je. O me wi kwa mi sika a ba so bi de so wa ma mi sika. Ma mi de sabi na ni ya ne yanti na se ya di ani atro na da nya sa ne ma wo ya na empeye. Bra yo no bi asabi ne ho asem se ya na se Oba kwa oto ntia kwa no 9 months ama seke yetwa no e dey ahwe na ho e ntia e ma ka seke yetwa no e dey no so fa ne bayi e meka ho na e wo se fa ko no ni 7 years abeti na atene dey e dey Ghana mra kwa tia na ma Ghana mra so etia se akora nyiri yi du sa sa ne so utimita e no so ntia se 7 years obetra oba nche no ba no kunu kura e no so fa ta abi ka mra so afu no so ana e no so mo yi ano ni so Ghana mra fa so se akora in 7 years not na no be kunu pa ni try no want na ho I don't see a question listening to the Santa location kwa baby I tell you the what it means that the crowd because they were place can come up I don't church of Akwa ni edi Akwa bad time out here na we see Mexican na the Mexican but the US can na since they woman there we match na abanwa okay yeah omra from na at least ya ne so abeka sana at least any man bi ho no so beba from na yetumi edi ya to ye na me da se again ma ko kakra bi na meka Akoma FM 87.9 Kumasi sisi kan yi ayeti se hunimunyi wotena se atwo de ye ne pe enafo enti de ha be me nyina ne se wodo nsesi wo betumi aha me wo betumi aha me wo so wuti wi nyina be me ne hwe wo aka wo ne hwe wo enti wo bi hwe sa no ko bro wo ase kakra na nka wadidi ho enti mpani fo se be de ye didi wo yes oh dibo wanunku na ekumi wanu kuwa dibo wanunku apart na nona hano enu so na ese bibia nti Deborah mesrao wumu nse ohun fawo enti se wonya breme bi na nka woto won chen a nya abotere ma no bra wo se e mo so wo kasa kra e de gaba no wo pia wonti no obi aho obi aho mu a so de wo se shu o se de bagaba gudu na wo de no mo bonti yesa na won ko wu nyina yi Mr. Brafom na beme onye ni paboni ni na sadie ma ko beme yi soso no o si titi akola no so no ebe sai nyoma bi akora no o sai ana se do si wie asem beme ni Gabriel wo si wie asem mani anya ho akora no baba wo 1 week dem fa body yan to akwa ni se football yan to akwa ni se football ya nya akola asa obesei ya nya ne sa se de wusi ya akola obesei wo akwa ni 2 years oba sa ada wa yi oye baby so 2 years de woni ọmọ ni ko kọrọ on se ne baba anese yan tete akola ni yi a wo betete na ebe ha adwene enti wo baba ko na wo no nti no enti ye ka no etale ye yam se tam na woni ho wan na be hwe no nasem no isese isusu ye ka ni ye isese ya wodi shede ni ho na wo ya ro da ho sesi na obi be ka no be ka ko eni to sa ko fofo ya wo foforo me pa cho ye beto wa abo ti samre na 2 years no esese wo titi akola no wo sese yesu akora yi mu no ase ayi fo bi na aso ni wo akoye su so ko di ni sisi e so obo no otawo busi ya ye titi akola asa abra ye wo baba ko ye titi ni ye so ni si wo samre for 2 years kase na Antonio free on dia go kama
ya bi ni be ko school o be ko school o ko 2 years ese se o ko school eti o kwa no se wo enye waduma na wo ya na be aduma eti bra akra yi mo possible ye nya akola asa eti se de wo si ka no mo ka bo mo tete akola na mo nka bo na se de akra ni si wo si tete no ebe ha adwene na mo mesira mo mafofra nya akola ha ne so samre oba eyi digo wa no chapachaka fesi da bi mesiro ye ni oba enyai emepe no ye ni oba enyai woni me ja kwa chinchira se wo se ka asun we de mi ti bi ya ni mama no me mama wu ya wa mama no romi e be fa so de bo boy oh so far so woni na ja nyina na wo ko ni fie mu ko bo ri ani di no ma din komo na mu asio na nka ho okay no when they are how na when pata bia so ni ko eti wo ko pe bibia ya ko ko pe bibia na ye o da bi be man kakra no fan tonto na ma wani so ontimi so ade o so ontimi so ade na ni nti do no wo fa so an so ya go dis kind of work abo be man na mo ma so da bi ma ni de tap ba ko ma no iya se obi asika so obi beto na kwa be fa so obi ena be yere pa okrofo ana se ya be fa da so no obi by for when say ye obi so da anu da fe ni beto ni be ya ma ya be ko 400 million jama obi yes so no another yeah oh the aje fan no olukọ ni be ma olukọ so the G200 years aka asa so abaya de ono de ni mi bia so no kasa akokro asa fra so no ma dabia me kasa so no di ni man fia said yesi ni be ma kasa Delilah su kasa so wanya na ni so be ni tiri body apart from you mama ni papa ni yan ma na account no be ni na ho de wo obi ani na bi so afoko ko kire ba bia Philist for say ye ni wo fase ye ni ye de she no wo dado abotan wo mu ade ne ko wo mu ni ntumi wo sanse so unless we baby e ma mu bi na mu kai enti se wa nya sa sunsun mu a abrante ni nye mama we ni problem wo be show ba no aka ho so na anu we makase ha bisi wodum kasa bon won kwanye de wa to time ye be pamo de bia edabo ye be sro so woti ba ma fufuro bia be ba na ni suban we ya ele be hia no bia nya oboa mama akwala no so no sa emra wo man ni mu aha emra no etoma ba no e 7 years no atem edu ba ni so amehwe na situation ba ni ko na nya court di ni dia kora na me amahwe maadi enu ti ayi be chire ma chire we man kasa nhwe be dia kora no tran so badwene na we ma bi no ma hwa kora no na sa na bi ba tu ni na wo hye me bose wo be ma ni so wo hye me bose wo be ma sika enu ko ta so you know fasasa we ko no ha obi ansa fa ma ni court asaba be be ka no we ni bose asaba ka me be kai we ni bose e shele dem I am maso me kan ko so mi sa o di o wa se me ko no ana man sika nya jo wo ma o pe top ba wa ma papa juma ya anya ko ba ko papa de ko pe sika na to wa juma no hwe ba na anya ba ma wa ani abesha no ba wa je atumi woni mbo sha mprofo sha woni eja 97.9 yes mi ka ka so punyo na kwa ye dia na de yesi ebe ma sra ye edina ni afa ma wa o ti e be de mama akwadwo wa baba we afa are wo ye kwadwofo on fa na ni ne de ni na nto nchen ni hu ne se ana no bo akwadwo kakra wo ni timi ya ne de ana mi hu ne se bi abrantie ne ne start ya na nsa na ojeje ne so kakra ye tene se abrantie ne ni ba on say 40 plus oniba eno no na wo awa ma ni nti ama no bi abofo ni na be so no so bisa se na ne ba panyi me papa no odo o ko bi de na ba ha nke wo se ba panyi ne ba nya me a me hwa me ba mama me no de mi hu
Never penny, no, the last time we can. Never one never penny, no change. Papa. No, Papa, Nani one never penny, no change. It was a dog hanging on, and all my miscan number banning the and I say, Obana Nanko, Soyano, Pedia, Nanka, Bema, Soya, Nanka 100 cities, so say 2 million, and Nanko, the Abananko, and any man, or maybe the Peche, Nanko, Tafaku, Nanka, Branch, and I'm so, Nana, I woman into Nanka, and yes, someone. Wuna be meja uni mo sa wo ya na be ma nu ja se na mi kosi ni ma kwa suma FM 87 wo kwa to le girl na wo kosi ni ma e de be nku be ma so ni we ja no so pa kwa na de no so meja mo se ko pele sana ke de be ma na sa ne na ka bo ma be ma so smart one na anda me de me sa baba wo se etwem di oswo odi oye de yo mini hobio enye ono na eba be show asho oba panyin oye careless so ati say oye too careless what not am oba 9 months mama say when you saw the channel nke bebo ni team say the esitia na kra 9 months awo yan kanya nsa nke bebo ni team oye ni ehwahan na kra ne de sekan channel say no bi ni channel FM 87 ni sha kra okay mama ons ni sha no okay ye be na say abanti am say when ya don sa to abere bi am enti on pack akra bi man okay mama so ai kakra top ba kwa ya no yes I don't know so be so be man sa I tell you me and you ba be be so be man sa nti am ni bibi kaka ntonto so bi wa ni mu ha no fa ko be ba fa support no daddy ma daddy yeah so you be dey ya dey yeah odi am wa fi wo ni mu e obi ade Any of you are there. I didn't know so long and you know. You see that Shabra do come over that how the pass will be. Divine Eye Care Clinic. Eti son and say when this way we see so when you ma won yes and tin tell me from this one. But my dey fa when ni HMO one be na lenses ade be kinkan. What me answer dey na ntia wo sha pay frames a e kama na affordable designer ones no. Divine Eye Care Clinic as a brand na one sort out. Kuma see as a market. One more evidence of VIP station 0244175788 0244175788 ANS Electronics Airton laptops any chargers a system unit monitors tablets TV any remote a whole now was say may would when someone a share 500 Ghana we when home appliances papa come on na ebesi dem ho a chair anything for the team and as for the team I was so market I was Alan and a fee or Duman Estate 0202-187292 0202-187292 flower tissues choose wisely and then a wardrobe so will be able here being crabby co school now so you be to your bag no a drum baby be a number of yes your quadruple will be a siam not as a noir and a people prefer now when you be on some you are doing to them flower tissues will be adding more atoswam facial tissues disposable handkerchiefs and a fake toilet rolls multi-purpose towels and napkins in anything tissues here and you choose wisely and more any floral tissues Kovi organic tiger nut powder atagu some e wo just so and papaya the friends show the there upa the pie upa the mu light kakra na just why and said you upa no abobo ebebo papa vitamins a wodo bebre no wo mu ebo ma immune system jana na so ebo ate cholesterol so kra wo bibia so betimi adibi se wa from and asa mu akoda mu for e atadwe nko a e na won e dia ye nti ade hye wo kuma se mo hye so akuma fm sa wo ba ha ne si ebi ni wa afei de ebi aba no tigram na abajo de e Kovi organic tiger nut powder atagu sam 0206335311 0206335311 na sa wosisi ya watwa na hodo nyina wa memene bi na so enko wobi ho ma chese wobi ni sase yi asede na yase be ni gentinom wa fifa painkillers ahodo nyina bi na me se system no agene wo no painkiller no kura nya dwuma bi wonti e na humka hit patch e wo dwaso bo maden sa baba akoma efe mo bajo de anase pharmacy shop bi na nsa kan de eye plaster e na wo de tare ba bi ya no wonom na we no plaster no wo mo de herbs kakado ni sinama nyina frafra oils ahodo wo e to di tare ba bi ya wo ya na say you nkotodwe anasa wa yase wusisi ho no sanu a ebeba wo hit ne nkebeba nkakra eba oni nyina no na ya no a ene etu ase edema ene nti kuma se akuma fm ebi wo ha yesa so pharmacy shop ene herbal shop bi e ben wo bi abohro wine na akwajo de akwa wo so pe ahonka heat part eye plaster ne bon so da form 0599991149 0599991149
top chocolate spread and top chocolate drink chocolate bama dia sa won sabe ka dia chocolate drink na papa we dia ha wi nya fufu bia enka ho no pa ma wo de bosom won ma edi koko milk ni sugar ni nyina wo mu dadram enti no ansa odi so hye wo bia wo no awia brei sa bra wu tie mu ko bia twa mu so bede da eno asa wanya pa no wo de top chocolate drink anasa chocolate spread wo de bia fam wo ede papa wo man gana koko no ena wo bia ya artificial flavor bia enka ho eno nti wo bia ebe bo papa ma nyema ko yi ede amam baba dia sa shop bia de wo bia no wo bebo ewa ho na wo sa account dia to phone frɛ 0243 033 033 0243 033 033 quick credit besian was sika na ta ho bra baji bi fa ko bia adwuma fa tre wa adwuma mu wo bi bia emergency number bo madenfo ani kire mo wo pe sika twa school fees hospital bill sika bia ho sankaye ayiye na pe sika dia kwa ya quick credit wo mo dia nya fa na ko fa collateral bia bra ko fa ka besi so ko fa dan krata bra da bi wo mo dia ne dia Ghana card na nko na wo be hwe ho ama besian bi ensi ho no so e wo fam en ti di number here na fa credit e wo 0302 20 0390 0302 20 0390 grow fine moja drone super grow fine makes you grow fine when sa eno night attitude ko na so na dwa wuntimi na da bia wa hojo wanka sa utinka ni padua nim se nyema nko yemfa ba wa ba ofiti kura no kakra bi na eba anasa wo de na eba bebrebe ani tumba sabisa wa drone no eye grow fine moja drone de wa ya de cha obagina ona so wa drone no eye grow fine makes you grow fine 0244 596 532 0244 596 532 currency ventures Zahara Mixture and Zahara G capsules infections bedwane afei Zahara man capsules ba ma begina wona so kire beyi ama bibia koyi edi ama hindi eba mixture malaria na ne den pa obi ho abusumi bia boss wo treat malaria bo modern sa won sabeka hindi heba mixture na dia to malaria say one time esa so treat typhoid any diabetes esa so bo pa ema wo pressure no eteso edi ma herbal any pharmacy shop bia dam wo benya currency ventures ni nuo ya wodi abadwa so na se ni papa ya wodi abadwa so no wo benya bi ato wo pani dudu mo so dia no afrem 0248569335 0248569335 afei doko abademo enye kala bia wo techla maso bibia eye natural efri janinko orange anase Kevin Gardens Ghana Limited na doko no ba ko eye janinko orange juice ana fei cranberry fruit juice eye kama pa ni nyina no obi bia da se dia wutie wapomodi tie bia betimi anumbi enam se janinko orange juice no eye nka ko ana omodi aye sa pepepe ena cranberry fruit juice no eno so etiem eye ma wa wo bodwa se ye wedding eye anasa puntu bia eno ti bomodin se grocery shop filling station afei kumase mo china mo se menhia mo ho nyina ba bi sabie na wonsa aka bia hya no so se eye Kevin Gardens Ghana Limited ena de abadwa so dodo trum 0244338029 0244338029 okay that's the try to home na fe yen kwa homa ne so yes. Let's say go find it. I fine, Papa. Why food? Sell house go find. Why no so crying. Hey, I want for. Then the ammonia money this year. Somewhere secret name. Go find her tonic. Yeah, no jadru was so apa and puff for you. Yeah, the year to say cocoa and I said I if you move now, and so and you will be a wound to me now. Would that not cocoa? And I would say oba. Na yes na won e ba munya kwani yeden e ma me na me pese me hunu ni kwa nti oba e an wo wo to no nye she na se ma ja kwani kwa nya ho na ato mo ne ko bi yes se se kan 87 ko bi yes ena yes mo fa kwani ma nti wo dia kwani si table so ena me yes me fa kwani nti mo no ne fa akwani fa ko di ho ena ne fa so abedi nti e se ye chi ezi yes wo chi na kwani ko di ho an so mi so fa kwani ma me ena ndie ono so somu enya ne kon na me nsa ho nyina na atiti e na me yesem de cottage my police station na me so me de continue kono na chi wabodam kasem ye me ma na ye ma ma chi ye ho chemi ni bia na se ni wabodam kra asia ba oni afichiri ena de di na tenti na me kono de ko so nya no nti me pass we kra no ni jano station no ni jano de ma ni to ga dis no e ko yam yes me kwa ko case ni sisa case ni no ha ti mi fa ko dolphin e wa no so so mu ka so mi fa ko ebu akwa dolphin no okay nti mi ya se o mu ka sa no na ka se nti o mu frɛ no
no dia akwane ba no so no fa akwane ma no so dia akwane ma no se bibi kosia omo obi anfre no nti dia akwane ko so no no dia akwane ma no se bibi sia mo obi a enfre no asa o kan no nti o kasa bebe nti no na meka no akana police nka se na obama no ba kana wa sana ate ina police nka de di na nka se de boy di ya mi sika na mi nka ne ya kan ya lo ke no ina me kan sa no ndo sa dia kwan born ko no de continue friend sister na mi sister ka se okay ti me ko no bra ho no na me bra ene ebe kan ya se o de nke be ya nko fa kwan ma me fa ni ko fie na ade achi a o se da on fa kwan ma me na me de twa so ti ade achi a nka wo se me ja se me ko ebua kwa no ede both one nancy baby ni sister no na Maa Akos media sa case we gba no ka was me de ban ti man de me de ban e ba ni friend na mo friend okay ti na me na asem yo gabi o sempa apena oni wa bawo ma ko so wa mi o sen pacho akrano nampa 9th ya ebe no onye 2 years na obo family bro wo so be family ti e na obo fa akrano e be free double na chifu na obiaje so okay akwa de bia o nche o pa akwa when scarori akwa ba le ko na le ko tibu na le kan ebia akwa ro bia na ngale government ni so ngale ni bua na ngale ni nsa le kan ni ngale ti bi o me ko so ya o ni na so ebia ba ba no ko horo bia na le system ni kan le ko tu na le kan no o change ya no na kwa ni sia na so pa bua na ma ro le mo ni de wano na ma de na kaso ase me ya na so sa ko se bia no bia ti se opo na empo akora na ma se ma na Bora MF Gabi communication 0322498035 0322498036 0322498037 we didn't baby afefe ma pa to mo di na se ile me di kuma templa ya mi yo ya ka ma ile la tele ya ka ka de ko ya le ba ri tu ni fo e to wa se e mo ri ko de ma ya ma no customer no go ko ya o se ti de ko yo o se di ni ni ya mama me ka se me ka se de ya no to ko ya ti ni se ko de buku en to so ba ya fa mi mo ya se ni ya ni mo juma en pa bo mo la ni se ni na me da se papa we didn't baby afefe ya ko ti de ya ni ya se ka yi ko na yanko ya ko ti ta to dia no ni bi ana la ni ya se se ni ga kan o de last week ni ya ne ka sa no nkeyi e se bi oba wanye bi aso wa o ra ka ka wo so nkeyi o ti chop mo ma ko wa ya bi o ti bi be wanye ko la ni ba ko nya ni pasiri ni se ti la ta wo small ko so de se de be elabwa nke mbe fo pa no na reje na wo ya mo am se bi se bu ko wa so de ye no ma ya ri fo la ka o ba ko ala ko jana ni chama wa nyame kamo nyame extra we didn't baby afefe ni ko ma jo so ba na we nyame ado I just where the makande kakra mi ni tikenke ja kitu ya kakra na sande kakra bebe ma ya pa ya sana kuya na me say ai obaman ni trama kwani ni sana trama madawo ni ma obani kakra unya tuya kidi ya ma ni tikenka me ensure papa we didn't baby afefe ya baba baby ofa kwata papa ya baba to wo ya se le ka ya baba baby ame mo ni obeja fu apa so ni dumedia ntima afefo ni etifonia mini abade me ka che mini abema me se entawantawa na metini wakame emma kola ni ya sundie akola afen wo ko tuye ti de bema ni ebeti wonu wasem ka wodi ni ma me no na kada bia o kaka wakwa nyiri se bia skana wodi ma no ma me ni bedi ana se ni bana wo ni bedi wo ya sa bia ene bia kola nsu ntimi hwe no be me se wo ko aduma o betu ye wo na adi beja no iti se ni abema no se ibe bua ni abamune ni ntrase na o akola ni mo ma me na tu ye na ma me ni akola ni ntrase wo nya be 6 7 years
aso beti ya beti wa de dia ebe da buwa na 2 years de ni ya ba no di na be ma no so ntine ni fi akora ni ya ba no so na no kasa be ma na de pa bo no iti won tina se ya akora so be nya so bi na we ye panipa na mo so da che mo so ti e di akora no be da se ni ya ba mi sha mi ya ba na papa we do no ba bia fefe mama ba to fe na na bia de kasa to abo buja na yo ma mwenchia na nafanku bia fi enfo ba kope an le pati so wa de bia yenchia ni chiba ma ke ma me betuma eni ba o betuma eni ba onu ana awu no o tini tu akwa ne nkene ya akwa na jeje ni bia o ne betuma sha akwa ne kama o ba na no na edini wo ba wo ti sa so de be ma be tini ba no wa na de o bo ni sika mi o rodi eba no na mo de mu ade o ma wa botre na be ma ne hwe ma ada na we to ma ne ba mo po ne ba ma no hwe na ade be na ase pai we did baby have free o ba ko ira na ho ko fem ko mo ha we ga ju ga wa de ubuchi Akoma ma hu bra na ya 7.9 ani ni tani sa dana ani banana o mo an sa da mu chen pa o ba lo ko o pa o ni yo de ni dia mu de chia na ba ko ye ba se be ma no akora ti ye nya ba ni na akora no ye ni e bi ga na ndi na chama e ba na ko ni ni ba na ko bi ni ya ni bia no e bi ko ni ni a na se mana mo ni ye ko ye ti ye ba ni ti ye ya de ni bi se pa ni na ko me da se na me fa de twa to di ne ba bia fefe ta ko ye ni ti ke so fa so okay ni wa ye nti we 87.9 Kumasi. That program here, madam, look, that's the kind of thing that we say. If you are not so quick, man, you need to do 1.5 years ago, you will buy empty school because of that program. Now, you are not that now. Which you are not going to manage that. The thing is, I'm going to come and do it. Come on, fast all day. Obano on kana take a good thing because now I'm too bad. Why not go to the European land for them? No, not to be because the definitely I don't know the problem man. Maa FM 87.9 Kumasi. It's I think I'm another show. Then man shop because when you go to the winter a bit of about to keep it apart. If you get so you know me the other book card and to money. Then the claim you get the best of the thing to the phone. You can't make it into a swap and phone now. So, this is the only one that I want you to clarify. No part on you. No money that I'm going to that's papa someone na maka no so ba nya responsible yeah with your credit when you be man responsible obutumi ahwe no ahwe no akra nya ba ko for dia me dey e Maa Akos aha na edum se nya me ya dum okira ya brada ya bese ambeto so little congrats yes hard work pays na me sha ya da nya me ase se enen so eja little etumi nya abasobodi a etise wei ehye crime many pa no okuni ho eye adwuma na wese onya nya me o sha no nhira Akoma sports team ni nyina ebusu apene sami a champion ni mu kotwi enti wo ba che me di enti ana ne nam ho na mehu de okoye na ma ye ni nyina kama kira e bese antrase